예. 자, 오늘은 욥기 4장부터 강의하겠습니다. За дөрөвдүгээр эхлээд дөрвөөс эхлээд одоо хийх гэж байна. 욥기 4장은 엘리바스의 말이 시작됩니다. За яав дөрөвдүгээр бүлгээс харах юм бол түүний найз Элифаз гэж эхэлж байна тийм ээ. Элифазын үгээр эхэлж байгаа. 엘리바스의 말 시작. 자, 대지를 보면은 첫 번째는 엘리바스가 말을 시작함. За хэдлээ энэ дөрөвдүгээр бүлгийн гарчгуудыг харж байна. За нэгдүгээр гарчиг болохоор Элифаз үг хэлсэн гэсэн гарчиг байна. 1절로 2절, 엘리바스가 말을 시작하면 1절로 2절. За 4-ийн 1-ээс 2 дээр байгаа. 두 번째는 엘리바스가 욥을 책망함. За хоёр дахь сэдв нь болохоор Элифаз Йовыг зэмлсэн гэсэн гарчиг байна. 이거는 3절로 6절. За тэгээ 3-аас 6 дахь эшлэл дээр байгаа. 그다음에 세 번째는 죄로 인하여 멸망이 온다고 함. За тэгээ 3 дахь гарчиг нь болохоор эзнээс одоо шийтгэл нь буюу эзнээс сүрэлч нь ирнэ гэж хэлсэн нь. 7절로 11절. За тэгээ 7-оос 11 дэх эшлэл дээр байгаа. 죄로 인하여 멸망이 온다고 함. 그다음에 네 번째는 엘리바스가 자기가 본 환상을 말함. За дөрөв дэх сэдв болохоор Элифаз өөрийнхөө харсан үзэгдлийг хэлсэн нь гэсэн гэж байна. 12절로 21절. Тэр болохоор 12-оос 21 дэх эшлэл байна. 그래서 이제 첫 번째 엘리바스가 말을 시작함 1절 2절 보겠습니다. За хэдлээ нэгдүгээр одоо сэдвээр орох чинь Элифаз үг хэлсэн нь үгээ хэлсэн нь гэсэн те. 1절 2절 한번 읽어보겠습니다. 대만 사람 엘리바스가 대답하여 가로되 누가 내게 말하면 내가 염증이 나겠느냐 날지라도 누가 참고 말하지 아니하겠느냐. За тэгээ 4-ийн 1 2-ыг унших юм бол дараа нь Теман хүн Элифаз хариулан хэрэг хүн чамд үг хэлэхээр зоригвол төвчээр чинь алдагдах уу? Хин гэвч амаа хамхиж чадах гэлээ гэв. 네, 이게 욥의 세 친구들 중에서 엘리바스가 제일 먼저 말을 하기 시작했습니다. За Йов тэр 3 найз нь ирсэн те. Гэхдээ тэр 3-аас хамгийн түрүүлж ам нэсэн хүн нь Элифаз байна. 그래서 누가 내게 말하면 내가 염증이 나겠느냐 날지라도 누가 참고 말하지 아니하겠느냐 그랬어요. За тэгээд Элифаз Йов хэлсэн тийм ээ. Чамд үг хэлэх юм бол тэ чи сонсч чадах уу? Төвчөр чинь алдагдах уу гэсэн. Тэгээд хэлэхгүй байлаа гэдээ төвчж чадах юм уу гэж хэлсэн. 네, 이 말은 엘리바스 자신이 충고를 해주게 되면은 욥이 염증이 난다고 해도 그 말을 안 해줄 수 없다는 것입니다. За одоо энэ үг нь болохоор Элифаз ингээд хэлэхээс арга байхгүй. Магадгүй Йовд нөгөө хүн дээр тусч магадгүй ч гэсэндээ Элифазын хувьд Йовд заавал хэлэх хэрэгтэй гэсэн агуулга гэсэн үг байна. 또한 그 욥이 하나님께 대한 이 태도나 말이 합당하지 않기 때문에 엘리바스로서는 욥에게 충고하지 않을 수 없다는 것입니다. За тэгээ бас юу гэхээр Йовын хувьд харах юм бол Йовын хэлж байгаа үг болон Йовын нөгөө байгаа байдлууд нь ингээд одоо зөрчилдөд тэгээ яг нийлдэхгүй байгаа учраас Элифаз ийм байдлын талаар би хэлэхгүй өнгөрч чадахгүй гэсэн утгаар хэлсэн. 사람이 무엇을 잘못하게 되면은 충고를 해줄 수 있습니다. Тэг хүн одоо ямар нэгэн байдлаараа буруу замаар явж байгаа юм шиг ч юм уу те буруудж байгаа юм шиг байх юм бол бид нэр хажуугаар нь чимээг өнгөрчөхөд болохгүй шүү дээ өнгөрч чадахгүй. 그런데 그 충고를 받을 만한 그런 자세가 돼 있지 않는 사람은 충고해 줄 때 오히려 더 역효과가 나는 수가 있습니다. За гэхдээ бид нар магадгүй хүмүүсийг зэмлэх ч юм уу буруу зүйлийг хэлж өгөхөд хэрвээ сэтгэл зүйн бэлтгэх тэрийг сонсох хэмжээний сэтгэл зүйд бэлтгэгдсэн хүн гэж байна. Бэлтгэгдээгүй тохиолдолд яадаг гэхээр эсрэгээр нь магадгүй тэгээ бүр сөрөг үр дүн гарч магадгүй болдог байдаг. 가령 교회에서도 이제 목사님이 어느 성도가 좀 신앙적으로 잘못하는 게 있다면은 충고를 해줄 수 있어요. Тэгээ магадгүй одоо бидний одоогийн чуулган дээр ч гэсэн тэгдэг те ахлагч хүн бол ямар нэгэн итгэгчийнхээ буруу зүйлийг хийгээд байгааг харах юм бол бид нэр хэлж өгөх тохиолдол байдаг.
근데 그 충고를 받을 만한 믿음이 없는 사람이에게 충고를 하게 되면은 오히려 시험이 들어서 교회를 떠나는 경우가 있습니다. Гэхдээ тэрийг нөгөө нэг авах хэмжээний хүн гэж байна. Авч чадахгүй хүн гэж бас байгаа. Эсрэгээр бүр авч чадахгүйгээсээ болоод тэгээ бүр шархлаад чуулганыг орхидог хүмүүс ч гэсэн байдаг. 그래서 이 충고를 잘해야 된다는 거예요. Тэгэхээр бид нар харин тийм учраас хүмүүст аливаа үгийг хэлэхдээ тэ маш болгоомжтой мэрэгэн ухаантай хэлэх хэрэгтэй. 대부분의 사람들은 자기 잘못을 지적해 주는 걸 썩 좋아하지 않습니다. Тэгээ яагаад тэгэхээр ихэнх хүмүүс ер нь өөрийнхөө нь одоо талаар сайн биш зүйлийг хэлэхэд сонсох дуртай биш байдаг. 심지어 믿음이 좀 연약한 사람은 충고해 줄 때에 당신이나 잘하십시오. 누구를 충고합니까? 이렇게 반박하는 사람도 있어요. Мгм. Тэгээд бүр одоо юу гэдгийг та жоох ингэсэн байна гэж хэлэх юм бол чи өөрийгөө л хичээ гэж хэлдэг хүмүүс ч байгаа. 음. 뭐 당신은 얼마나 정직하고 깨끗해서 남을 충고하느냐 이렇게 말하는 사람도 있어요. М. Тэгэхээр юу гэдгийг өөдөөс юу гэхээр чи тэгвэл тийм ариухан юм уу гэдэг ч юм. 그러나 사람은 누구나 다 사람이기 때문에 완전한 사람이 없습니다. Хүмүүс угаасаа нөгөө нэг хүн төрлөختөө учраас төгс хүн гэж юу байхгүй шүү дээ тийм. 만일 자기가 아무 죄도 없고 깨끗한 사람만이 남을 충고해 줄 수 있다면은 충고할 사람이 세상에는 아무도 없습니다. Тэгээ магадгүй ингэдэг тийм бусдад одоо зүйтэй талаар нь зөв явах ёстой талаар нь хэлж өгөх хүн нь жоохон тийм гэмгүй цэвэрхэн хүн тэрийг нь хэлэх хэрэгтэй гэх юм бол энэ дэлхий дээр тэгж хэлэх хүн олдохгүй. Бүгд асуудалтай авчирсан. 그래서 만약에 내가 누구에게 충고를 받는 일이 있다면은 하나님께서 나를 바로 세우기 위해서 저 사람을 통해서 나를 충고하는구나 이렇게 생각해야 됩니다. Тэгээ магадгүй хин нэгэн хүн те тань дээр ирээд одоо таныг одоо зэмлээд ч юм уу те эсвэл ингээд танд ингэх хэрэгтэй гэж зааж өгөх юм бол та тэрийг яаж хүлээж авах вэ? Магадгүй намайг зөв гүшгүүлэхийн тулд эзэн бурхан энэ хүний амаар дамжуулаад хэлж байгаа юм байна гэсэн хандлагаар хүлээж авах нэг чухал. 그렇지 않고 충고하는 사람을 좀 좋지 않게 생각해서 뭐 당신도 뭐 제대로 하지 못하면서 누굴 충고하느냐 이런 식으로 생각하면은 서로 은혜가 되지 않습니다. Тэгээ харин эсрэгээр нь те одоо чи зүгээр өөрийгөө л хичээ гэдэг ч юм уу те чамайг бодох юм бол би ингэдэг шүү тэгдэг шүү гэд ингээ явчих юм бол бүр нөгөө холдоод явчин те эзнэрээ ойртохш бүр холдчихно. 그래서 충고를 잘 받는 사람이 좋은 사람입니다. Тэгэхээр ингээ эндээс харах юм бол магадгүй тэ үг сайн сонсдог хүн тэ зөвлөгөө сайн авдаг хүн бол эзний өмнө тэ найдвартай хүн гэж ярьдаг. 그리고 자기에게 충고해 주는 사람을 고맙게 생각해야 됩니다. Тэгээ надад магадгүй зөвлөгөө өгч байгаа хин нэгэн байна гэвэл та талархах хэрэгтэй. 그 옛말에 그런 말이 있습니다. 자기를 칭찬해 주는 사람은 도둑이고 음. 자기를 책망하는 사람은 선생이다. 이렇게 말하는 그런 말이 있습니다. Дээр солонгосын нэг юм зүйрцсэн гэх юм уу юм үг гэх юм байна. Намайг магтж байгаа хүн бол хулгайч. Харин намайг зэмлэж байгаа хүн бол багш гэсэн утгатай юм үг гэдэг. 사람이 자꾸 칭찬만 받다 보면은 교만해지기 쉽습니다. Яг л тэр хүн байнга ингээд магтаал, саашаал тий энийг нэг сонсоод байх тусам хүн өөрөө ирэхгүй хамар нь өндөрсөөд нэг бардам болж эхэлдэг. 그러나 자기 잘못을 지적해 주고 바로잡아 주려고 할 때에는 자기에게 많은 유익이 있습니다. Харин эсрэгээр нь тий өөрийнх нь за сайн байгаа болчиг энэ талаа засчаарай. Одоо энийгээ ингэж чирээ гэж байгаа. Тэр өгөөдийг сайн сонсдог хүн бол тэр нь илүү өөрт нь одоо өсөж дэвсэхэд нь тусалдаг гэсэн үг. 그래서 사실 자기에게 충고해 주는 말이 좀 듣기는 거북해도 고맙게 생각해야 돼요. Тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ тий одоо зөвлөгөө өгөөд биднэр зааж өгч байгаа өгнүүд нь сонсоод жоохон сайн биш байж болох ч гэсэндээ бидний тэтгэр зүйлсүүдийг ингээ одоо хүлээж авдаг хэмжээний төлөвшөх хэрэгтэй. 그 한문에도 그런 말이 있어요. 뭐 한문 여러분들 잘 모를지 모르지만은 그 제가 설명을 해드릴게요. 한문에 무슨 말이냐면은 양약은 고구이나 이어병이요 충언은 여기이나 이어행이라. 그게 무슨 뜻이냐면은 좋은 약은 입에는 쓰나 병에는 이롭고 또 충성스러운 말은 귀에는 거슬리지만은 행동에는 이롭다. 그런 뜻입니다. За тэгээ бас ийм үг байж байгаа. Сайн эм гашуун боловч биеинд тустай. Сайшаал үг зөөлөн боловч
амьдралд одоо тус багтай гэсэн үг байдаг. 이게 좋은 약은 먹으려면 좀 써요. 먹기는 싫습니다. 하지만 그 약을 먹으면 병은 잘 낫는다는 뜻입니다. Тэг мэдээж хэрэг сайн одоо сайн байх тусмаа гэх нь ч үгүй. Гэхдээ ямар ч тач эм уухад аманд гашуун байдаг те дуртай биш. Гэхдээ ууж иж идэгдэг. 또 충성스러운 말은 자꾸 듣기는 싫어요. 귀에 거슬리지만 그러나 내가 행동하는 데는 이롭다는 뜻입니다. Мгм. Яг тэр шиг бас одоо юу гэдэг те босгон байгууллагад ч өгнүүдийг сонсоход ч гэсэндээ чихэнд тийм сайхан сонсогддоггүй. Гэтэ дагаад хийх үед амьдралд үйлдэл тустай байдаг. 여기 엘리바스는 그 욥의 지금 당한 상황을 보고 욥에게 지금 충고를 하기 시작한 것입니다. За тэгэд Элифазийн хувьд болохоор чинь Йовын байдлыг харж байгаа тий. Йовын байдлыг хараад Йов дээр одоо ирээд хэлж байгаа тий. 즉 엘리바스가 자기가 신앙적으로 깨달은 것을 통해서 Мгм. 욥의 잘못을 지적해 주려고 하는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол тэрээр ч гэсэн бас итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа хүн шүү дээ тийм ээ л. Итгэлийнхээ байдлыг харахтаа тэр хэмжээгээрээ Йовд одоо туслахыг хичээж байгаа гэсэн үг. 여기서 한 가지 알 것은 분명한 것은 욥은 죄 때문에 지금 고난 당하는 것이 아닙니다. За Йовын хувьд гэхдээ бидний мэдж байгаа зүйл байж байгаа тийм ээ. Йов яг нэг гимээсээ болоод ч юм шийтгэл аваад ингэж байгаа юм биш байгаа шүү дээ тийм ээ. 근데 엘리바스가 볼 때에는 욥이 지금 고난 당하고 있는 것이 죄 때문에 고난 당하고 있는 걸로 생각하고 있습니다. Гэтэ Элифазийн хувьд болохоор чинь Йовыг тэр яг л одоо гэм нүгэл үйлчлээд ингэж байна да гэж бодсон. 그래서 엘리바스가 욥에게 그 자신의 그 죄를 회개하라는 뜻으로 지금 충고를 하기 시작하는 거예요. Тэгэнгუутаа Элифаз яг ийм бодлогоо үндсэн дээрээс Йовд те чи гимшээ гэдэг одоо суурин дээр зөвлөгөө өгч байгаа. 그 엘리바스가 하는 말은 보편적으로는 진리입니다. За яг нөгөө нэг ер нь бол ингэдэг гэсэн ийм нэг одоо тогтмол үзэл өгдөг шүү дээ. Тэрний хувьд тэрний дагуу харах юм бол Элифазийн үг бол үнэн үг байгаа. 그러나 욥에게는 해당되지 않는 말입니다. Гэтэ харин Йовын хувьд болохоор чинь энэ нь Йовд хамаагүй тийм үг байсан. 욥은 하나님께서 그를 연단시켜서 앞으로 더 좋은 것을 주시려고 하는 과정으로 지금 고난을 당하고 있기 때문입니다. Тэгээ Йовын хувьд болохоор бурхан те түүнийг шалгаад сүулт нь илүү дээр илүү сайныг түүнд өгөхийн төлөө өгөх гэж байгаа учраас түүнийг одоо ийм асуудалд оруулсан байсан. 그다음에 두 번째로 엘리바스가 욥을 책망한 내용 3절 6절을 보겠습니다. За хоёлаа цаашаа явъя. Элифазийн хэлсэн үгийг харъя. Буюу одоо 2 дугаар сэдв рүү орж ийн. Элифаз Йовыг зэмлэснэ гэсэн гарчиг байгаа. 3-аас 6 дугаар ишлэл. 네, 우선 3절에서 5절까지 한번 읽어보겠습니다. 네. 전에 내가 여러 사람을 교훈하였고 손이 늘어진 자면 강하게 하였고 넘어져가는 자를 말로 붙들어 주었고 무릎이 약한 자를 강하게 하였거늘 이제 이 일이 내게 임함에 내가 답답하여 하고 이 일이 내게 당함에 내가 놀라는구나. М. Эхний ээлжинд хэлээ 3-аас 5 дугаар ишлэгийг уншиж чинь хараг тун олон хүнийг сургамжлан султсан гарыг тэнхрөөснө нь чи билээ. Ганхагсдыг зогсохот нь сөгдөгсдгийг хүчрхэг болгохот нь чиний үг тусалсан билээ. Чамд одоо эдгээр нь ирэхэд чи төвчээргүй байна. Чамд эдгээр нь хүрэхэд чи хэрт хийжээ. 네, 전에 욥이 그 건강할 때에는 이 다른 사람들에게 많은 영적인 교훈을 해주었습니다. Мгм. За тэгээд Йовыг харах юм бол өмнө нь те тэрээр эрүүл байх үедээ олон хүнд тусалж олон хүнийг синхруулж байсан ийм хүн гэдэг нь харагдчихэв те. 또 일할 의욕이 없이 손이 늘어진 사람을 강하게 해줬습니다. За бас дахиад юусэн те тэр хүн одоо гар нь сулдсан хүмүүсийн хичээсэндээ тэнхрүүлж ирсэн гэсэн те. 또 넘어져가는 사람을 말로 붙들어 줬습니다. Тэгээ бас цаашаа нь харах юм бол ганхагсад гэдэг нь унаж бүдэрч байгаа хүмүүстэй ч гэсэндээ үгээрээ тэр хүмүүсийг түшиж босгож исэн. 또 무릎이 약한 자, 이건 무릎이 약한 자라는 것은 걸어갈 힘이 없는 자를 말합니다. 이 무릎이 약한 자를 강하게 해줬습니다. За энэ сулдсан одоо сөгдөгсөд гэсэн те энэ болохоор чинь алхахад хэцүү те ийм сул дорой байсан хүмүүсийг гэсэн үг нэ те. 그러나 자신을 가르치지 않고
만들어지지 못했기 때문에 정작 자신이 환난을 당할 때에는 그 탄식하고 앓는 소리를 했다는 것입니다. Мгм. За тэгээд өөрөөр хэлэх юм бол тухайн үедээ хүмүүсийн одоо тэр юун дээр нь хүмүүсийн асуудлууд дээр тун туйлын одоо явааж өгч гэсэн үг тийм тусалж исэн юм хүн байгаа. 또 뭐 평강도 없고 또 편안함도 없고 안식도 없다는 것입니다. За гэхдээ одоо харах юм бол одоо гэхдээ Йовын байдлыг харах юм бол амар тайван байхгүй, амралт байхгүй тий одоо ерөөсөө та маш тухгүй байгаа байдал нь харсан баг. 이렇게 욥은 전에 건강할 때에는 다른 사람을 잘 교훈해 주고 다른 사람을 잘 붙들어 주고 세워줬는데 정작 지금 자기가 고통을 당하기 때문에 이 어려움을 당하고 편안함이 없다고 이렇게 엘리바스가 말하는 것입니다. Гэхдээ одоо харах юм бол урд нь Йов тий эрүүл байх үедээ маш магадгүй тайвнаар олон хүмүүсийг хөшөөгжүүлж босгож ингэжсэн байх. Гэхдээ одоо тэрээр харах юм бол тэр нөгөө нэг тайван байдал нь тий одоо алдагдсан байсан. 이 육신을 가진 사람은 이 환난을 당할 때에 그 욥과 같은 그런 그 상황에 처할 수가 있습니다. Мгм. За тийм махбодтой хүмүүс яадаг гэхээр энэ ямар нэгэн байдлаараа махбодтой л учраас асуудал ирэх үед яахаа аргагүй ингээд одоо барьц алдах тохиолдол байдаг. 만약에 우리가 그 욥과 같은 그런 큰 그 고난을 당하고 있다면은 우리도 똑같이 욥과 같은 그런 뭐 앓는 소리를 할 수 있고 또 차라리 나지 않았으면 좋겠다 이런 말을 할 수밖에 없는 거예요. Бид нар ч гэсэн ялгаа авахгүй магадгүй Йов шиг те Йовын оронд байгаад ийм нөхцөл байдал орсон бол зүгээр одоо зүгээр сонсож байгаа хүмүүс шиг ингээд суугаад байхгүй те ялгаа авахгүй одоо yoолн те одоо ингээд харамсна, харуусна ийм асуудал гарах байсан баг. 그렇다고 해서 그 사람이 전에 믿는 일 한 것과 현재 그 믿음을 무시하거나 정죄하면 안 된다는 것입니다. Гэтэл тэглээгээд яадаг гэхээр магадгүй тийм байдалд орлоо гэд бид 그 일시적으로 평안을 잃어버리고 어려운 고통 가운데 빠졌다고 해도 그 사람이 전에 잘한 거, 그거 인정하고 기억해 주라는 것입니다. 소리 안 들려요? хэлэндээ 목사님. 예. 오나 갔어. 통역했어요? 오나 목사님 그 다시 한번 마지막 부분 얘기를 말씀해 주시겠어요? 저는 괜찮은 줄 알았는데 방금 그러니까, 어, 어, 그, 그 사람이 전에 믿는 일 한 거, 또 현재 믿음을 무시하면 안 된다는 것입니다. 네네 그 부분 저 동력을 했어요. 했어요? 네. 예, 일시적으로 그 사람이 평안을 잃어버리고 또 어려운 고통 가운데 빠졌다 해도 그 사람이 전에 잘해놓은 것을 인정하고 기억해 주라는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр одоо юу гэдгийг тухайн хүнийг одоо байгаа байдлыг харахтаа үл тоогоод ч юм уу өнгөрсөн дээр нь ийм байсан ийм болчих гэж огт болохгүй гэсэн үг байхгүй. Харин эсрэгээр тэр хүний нөхцөл байдал нь ямар байгааг ойлгож тэг түүнийг хүлээн зөвшөөрөх гэж ингээ хичээж өгөх хэрэгтэй. 이 사람들이 그 연약한 가운데 빠졌을 때 그 사람의 약점을 이용해 가지고서 그 사람을 아주 매장시키려고 하고 무시하는 일은 그건 아주 악한 일입니다. Хүн яадаг гэхээр хүн хүнийг сулдаад ирэх үед нь тэр одоо нөгөө манайхнаар нөгөө дороодсон дээр нь дэвслэн гэдэг шиг те сулдаад ирэхэд нь тэр үед нь илүү ингээ түлхэх гээд байдаг. 그러니까 예를 들어서 전에 이렇게 신앙생활 잘하고 또 좋은 일도 많이 하고 믿음 잘 지켰던 사람이 지금 일시적으로 고난을 당하고 있을 때 좀 너무 고통스러워하는 모습 때문에 전에 그 사람이 잘했던 것을 무시하면 안 된다는 거예요. Тэгээ бас бид нэр урд нь магадгүй итгэл дотроо сайн байсан ч гэсэндээ те хүн ямар замаар явж байгааг хүмүүс мэдэхгүй. Гэтэ тухайн хүн ямар нөхцөл байдлаас болоод яаж арын шин гарч байгааг нь мэдэхгүй хэрнээ энэ өстө худлаа байсан юм байна гэдэг ч юм уу тэгдэг те өмнөх хийжсэн бүх одоо итгэлийн үйлсүүд нь үгүйсгдэг ч юм уу ингэж болохгүй гэсэн үг. 자, 여기서 우리가 배워야 될 것은 욥이 환난 당하기 전에 하나님께서 힘과 물질을 주셨을 때에 선한 일 한 거,
그것을 우리도 힘써서 그것을 해야 됩니다. Тэгээ бидний эндээс санах зүйл нь юу гэхээр Йов одоогийн байдал шиг дайг тэгж тийм хүн байгаагүй. Тэр сорилтыг авахаас өмнө тэгээ эд хөрөнгө байна уу бүх зүйлээ байх үедээ эзэн рүү үргэлж ингээ ханддаг зөвхт нэгэн байсан гэдгийг санах хэрэгтэй. 하나님께서 나에게 건강 주시고 시간도 주시고 물질도 주시고 모든 필요한 것을 주셨을 때에 부지런히 이렇게 믿는 일 하는 일에 힘을 쓰라는 것입니다. Тэр бид нэр эзэн бурхныг бид нар ч гэсэнтэй бас Йов шиг те магадгүй одоо эд хөрөнгө байна уу те амар тайван амьдрал байна уу альва зүйлийг авах үедээ яг ижилхэн Йовын адилаар одоо эзний өмнө зөвхт гэдэг үнэлгээтэй амьдрах хэрэгтэй. 이제 사람이 환난을 당하고 또 건강을 잃어버렸을 때는 믿는 일을 하고 싶어도 제대로 할 수가 없을 때가 옵니다. Тэгээ бид нар дараа нь цаг үе ямар болохыг мэдэхгүй хэвчэндээ яг одоо Йов шиг ийм сорилтонд ороод ирэх үед те ямар дүр төрх гарахаагаа бид нар бас мэдэхгүй өөрсдөө. 우리가 다음에 잘해야겠다. 이 다음에 잘해야 되겠다. 이런 생각을 버리고 지금 하나님이 나에게 준 이 환경에서 하나님이 맡겨준 그 사명을 잘 충성하라는 것입니다. Тэгээ бид нар яадаг гэхээр за тэгвэл дараад нь тэгнэ, дараад нь ингэнэ гэж ингээ бодох гэдэг боловч яг үнэндээ тэгж бодох биш. Яг одоо ямар нөхцөл байгаа, яг одоогийнхаа байгаа тэр өнөөдөртөө эзэн рүү хандаад эзний өмнө бүхнээ ингээ дайчлах гэж хичээх нэг чухал. 네, 신앙이라는 것은 지금 현재 잘해야 되는 것입니다. Итгэл гэдэг зүйлийг юу хэлж байна гэхээр яг одоо зөв хийж байгаа үйлдэлийг хэлж байгаа. 어떤 사람은 전에 잘했던 거, 전에 열심히 신앙생활하고 또 믿는 일 잘했던 것만 자랑하고 지금 현재는 믿음을 잘 못 지키는 사람이 있습니다. 그건 잘못된 것입니다. Тэгээ зарим хүмүүс тэгчих гээд байдаг. Би өмнө нь итгэлээ үнэхээр ингэж сайн сарчижсан. Тэгээ тэрнгээр бахархаад одоо тэгвэл яасан юм бэ гэх одоогийн байдлыг харахаар одоогийнх нь байдал дээр итгэлээ сайн сахидаггүй те ийм хүмүүс бас байдаг. Урд нь би угаасаа сайн байсан ингэ ярьдаг хүмүүс байдаг. 그러니까 과거에 잘했던 것만 자랑하는 것은 옳지 않습니다. Тэгээ өнгөрсөн зүйлийнхээ л хойноос одоо бахархаад те тэрнийгээ яриад байдаг. Тэгээ ярих нь бол сайн зүйл биш байгаа. 아무리 과거에 믿는 일 잘했어도 지금 신앙생활 제대로 하지 않고 있다면 그 하나님이 인정하지 않습니다. Тэгээ хичнээн өнгөрсөнд сайн зүйлүүдийг хийсэн байж болно. Яг одоо чи ямар байныг асуух үед эзний өмнө те харуулах зүйлгүй байна гэвэл энэ дээр итгэлээр явагдаж гэнэ үгүй гэдэг нь ярих хэрэгтэй гэсэн. 또 어떤 사람은 반대로 과거에 너무 신앙생활 제대로 못하고 죄만 짓고 못된 일만 한 것만 자꾸 그것만 생각하면서 낙심하는 거, 이것도 잘못된 것입니다. За тэгээ бас эсрэгээр нь те урд нь нөгөө одоо эзний хүн бишээс хүмүүс гэж болно шүү дээ те маш ингээд одоо янз бүрийн асуудал орсон юм хүмүүс байж болно. Гэсэн чинь тэр хүн одоо эзний өмнө ирээд суухт нь те бас бидний тэр хүмүүсийг гоочилж болохгүй. 과거에 잘못한 게 있다면은 회개하고 나 청산하고 이제부터 믿음 잘 지키면 되는 것입니다. Тэгээ өмнө нь чи буруу юм хийсэн байлаа гэхлийг байж болох ч гэсэндээ зүгээр тэрийг гимшээд яг одоо зогсох нь чухал. 또 어떤 사람은 지금은 믿는 일 제대로 잘 하지 않고 있으면서 나중에 뭐 돈 많이 벌어서 뭐 하겠다는 등 나중에 뭐 편안해지면 하겠다는 등 나중으로 미루는 거 옳지 않습니다. Тэгээ бас зарим хүмүүс гэдэг одоо ямар байх нь одоо ингээд одоо юу гэдэг дуулуургүй те итгэлгүй ийм байгаа хэрнээ. За би дараа нь яг тэгнэ гэдэг. За би дараа яг одоо мөнгө олцоод ингэя. Би дараа яг бүх юм болцоод ингэя гэдэг хүмүүс бас байдаг. 근데 어떤 사람은 나중에 돈 많이 벌어서 하나님 앞에 연보 많이 하겠다. 뭐 나중에 돈 많이 벌어서 뭐 예배당 짓는데 연보하겠다. 이렇게 말하는 사람이 있습니다. Зарим хүмүүс нь те би дараад нь мөнгө олцоод өргөлөө сайн өргөнө гэдэг хүмүүс ч гэсэн байдаг. 하나님은 나중에 하겠다는 거 원하지 않습니다. Тэгээ бурхан бол дараа тэгнэ гэдэг зүйлийг бол те 사셔도 예수님께서도 그 베스다 들녘에서 많은 무리들에게 먹을 것을 줄 때 현재 너희가 있는 것이 무엇이냐 그걸 가져오라고 그랬어요. Эзэн Есүс бас хэлжсэн тийм ээ. Одоо олон хүмүүсийг хооллохдоо та нарт яг одоо юу байна вэ гэж асуудаг. Шамнараасаа. 뭐 동네에 내려가서 빵을 사오라고 하는 것이 아니라
너희가 가지고 있는 걸 내게 가져오라는 것입니다. Тэгээ тэд нар зөвсөлөөр та нар доошоо буугаад тэр тосгоноос очиод идэх юм аваад ирээрэй гээгүй. Зүгээр одоо чамд яг юу байгаа юм бэ гэж асуудаг. 그게 그들 중에서 그 어떤 어린아이 하나가 보리떡 5개와 물고기 2마리를 가지고 있는 거 그걸 가져왔잖아요. Мгм. Тэгсэн чинь тэрэн дээр нэг жоохон хүүхэд те 5 талах тэгээд нэг жижигхэн 2 загстай авчирч өгдөг. Тэр надад одоо энэ байна гэд. 사실 보리빵 5개하고 물고기 2마리는 아주 보잘것없는 것이고 누구한테 내놓기 부끄러운 것입니다. Тэгээд тэр ингээ харах юм бол тэр хүүхдээ хэлснээр ч гэсэн те энэ одоо юу болох вэ гэж санаа зовмоор те тэр олон хүмүүсийг хооллох чад чинь өөрт нь байгаа жохоо юмыг авч очих нь бол санаа зовмоор юм шиг. 그러나 주님께서는 그걸 바칠 때에 많은 사람을 먹이고도 남는 역사가 있었습니다. Тэгээд гэхдээ эзэн Иесуст тэр байсан жохоо юм эзнэр өргөх үед эзэн тэрийг нь ашигласан тийм ээ. Тэгээд ашиглаад олдож байгаа бүх хүмүүсийг хооллоод зогсохгүй хоол нь бас илүү гарсан гэсэн. 그러니까 현재 자기가 가지고 있는 걸 가지고서 믿는 일을 잘하라는 것이지 나중에 무슨 벌어서 하라는 게 아닙니다. Тэгэхээр тийм учраас эндээс бид нэр санах хэрэгтэй зүйл нь хэрэг одоо яг юу байгаа юм? Одоо яг эзний ажлыг хийхэд чинь ямар байгаа? Энэ л чухал. Тэрээс биш дараа нь тгий эсвэл би өнгөрсөнд нэг юм байсан гэж бол биш. 근데 우리도 일할 기회가 있을 때에 하나님의 일을 힘써야 한다는 것입니다. Тэгээд бид нар ч гэсэн бас эзний ажлыг хийх боломжтой тэр боломжийг ирэх үед нь тэрийг алдалгүй хийх хэрэгтэй. 이 환난을 당하고 보면은 전에 하던 일을 계속할 수 없습니다. За урд нь магадгүй те хэрвээ одоо юу гэдгийг хийхгүй байж байгаа дараад нь одоо ямар нэгэн зовлонтой юм сорилттой тулгарх үед өмнө хийжсэн зүйлээ хийж чадхаа болчдөг. 그러므로 선을 행할 수 있을 때에 행해야 되고 또 하나님의 일을 수종들 수 있을 때에 수종들어야 됩니다. Тийм учраас бид нэр танд зөвхтийг үйлдэх цаг боломж олдож байгаа бол тэр үед нь зөвхтийг үйлдэж боломжийг ашиглах хэрэгтэй. 이제 욥은 지금 많은 환난을 당하고 몸도 질병으로 인해서 지금 고통 가운데 있기 때문에 이제 과거에 했던 그런 일을 할 수 없습니다. Тэгээ одоо Йовын хувьд болохоор чинь яг одоогийн байдлыг харах юм бол тэрээр сэтгэл нь ч гэсэн султчихсан, биеийн ч гэсэн өвдсөн юм байгаа те. Тэрээр яг одоогийн байдлаар л яах вэ? Өмнө хийжсэн зүйлсүүдийг буюу бусдыг тэглүүлжсэн ажлаа хийх болсон үе байгаа одоо. 이제 하나님께서 건강 거두어 가시기 전에 우리에게 건강 주셨을 때 부지런히 일하라는 것입니다. Тэгээ бид нар ч гэсэндээ магадгүй дараа юу тохиолохыг мэдэхгүй харин эзэн бурхан яг одоо танд эрүүл мэндийг өгсөн байна, эрүүл байдлыг өгсөн байна гэвэл та энэ эрүүл байдлаа асаглаад хийх ёстой зүйлээ хийх хэрэгтэй гэсэн. 그다음에 6절 말씀 보겠습니다. Айдлаа 6 дугаар ишлэл рүү орлоо. 내 의뢰가 경외함에 있지 아니하냐 내 소망이 내 행위를 완전히 함에 있지 아니하냐 그랬습니다. За 6 дээр тэгсэн итгэл чинь бурхнаас эмээхгүй. Найдвар чинь чиний гэмгүй замууд босгоо гэсэн. 근데 욥이 이렇게 하나님을 경외하고 의뢰하면서 하나님 앞에 온전한 행위를 하려고 한 것은 하나님을 바로 섬기고 또 하나님께 바로 보이려는 소망으로 한 것이 아니라 이건 이기적인 행동이었다고 이렇게 엘리바스가 조롱하면서 비방한 것입니다. За тэгээ Йовын хувьд болохоор чинь одоо Йов бурхнаас одоо Элифас юу гэж хэлсэн гэхээр Йовд чи одоо жирийн үедээ бурхнаас эмээж шавшаа сарайлаад тэ найдвараа бурханд ингээд тавиад байгаа юм шиг байсан чинь тэр чинь одоо энэ үү буюу тэгээгүй байсан биш үү гэсэн утгаар ингээд хэлсэн Элифас. 이게 다시 말하면은 욥이 이렇게 하나님 앞에 전에 신앙생활 잘하고 믿음 잘 지켰던 것은 하나님 앞에 이렇게 바로 보이려고 한 것이지 무슨 믿음으로 한 게 아니라면서 이렇게 조롱을 한 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол юу гэхээр чи урд нь ингээ хүмүүсийг босгоод тэгээ эзэндээ хүндэлж байгаа юм шиг царайлаад магадгүй эзэнд найдвар тавьж байгаа юм шиг ийм байсан зүйлүүд чинь зүгээр л чи эзний өмнө зүгээр сайн харагдах гэж хичээсэн юм шүү. Энд чинь чи яг итгэлээр тэгээгүй юм шүү гэсэн ийм байдлаар ингээд шүүмжилж байгаа. 근데 엘리바스가 이런 조롱을 한 이유는 뭐냐면은 욥이 하나님을 바로 섬겼다고 하면은 더욱더 잘 됐어야 되겠는데
오히려 지금 고통을 받고 이렇게 있는 것을 보니까 이거 외식이 아니냐 이렇게 말한 거예요. Тэгээ яагаад Элифаз ингэсэн шалтгаан нь юу гэхээр хэрвээ чи үнэхээр бурхнаас эмээж бурханд үйлчилж те итгэлээрээ явсан гэж байгаа бол бүх юм чи улам сайн болох ёстой шүү дээ. Харин одоо чиний байдлыг харах юм бол бүх юм чинь бүр оронгоор ирсэн муу болсон байна гэж ингэж хэлж байна. Тийм учраас чи худлаа яваадсан юм шүү гэсэн утгаар ингэ хэлж. 근데 욥이 지금 이런 고통을 당하고 있는 모습을 보니까 이건 외식이고 그 속에 만들어진 것이 하나도 없다는 그런 뜻으로 말한 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол бас нөгөө утгаараа болохоор чиний тэр үлдчихсэн одоо дахиад өргөжсэн зүйлсөө амьдарчсан амьдралын чи хэв маяг чинь зүгээр л гадна талын үзүүр байсан юм шүү. Дотоод талд чинь те дотор чинь ерөөсөө юу ч байхгүй байсан болохоор магадгүй эзэн чамаа ингэ шийдэж байгаа юм шүү гэсэн ийм утгаар ингэ хэлж байгаа. 그러니까 그 욥이 전에 이렇게 신앙생활을 잘한 것과 또 하나님을 잘 경외했던 모든 것이 참 신앙에서 나온 것이 아니다. 이렇게 엘리바스가 말하고 있는 것입니다. Тэгээ нэг үгээр хэлэх юм бол Элифаз болохоор Йовын бүх үйлчлүүд нь зөв итгэлийн суурьтай зөв итгэлээс гараагүй гэж ингэж хүлээж авч ирсэн. Тэгж л үгэнсэ. 만약에 바로 믿었더라면은 이렇게 지금 어려운 환난을 당할 리가 없을 것이다. 이렇게 말한 거예요. Тэгээ үслээ чи үнэхээр зөвөр итгэжсэн бол чамд ийм юм зохиолдохгүй байх хэрэгтэй байсан юм аа гэж ингэж хэлж байгаа адилхан. 자, 이것은 그 엘리바스를 통해서 욥이 신앙의 다른 박질을 하는 것을 포기하려고 하는 마귀의 시험입니다. За энэ дээр гэхдээ бид нар харах юм бол Элифаз гिचнээ найз нь байгаа тэтгэлийн талаар ярьж байгаа юм шиг боловч үүний цаана Элифазын цаана одоо химлээ Йовыг те Йовын өнгөрсөн хичээлт нь үр дүнгүй байсан гэж ойлголтыг өгөх гэсэн муу нэгний одоо уруу татлага оролдлого байсан гэсэн үг. 만약에 이때에도 만일 욥이 엘리바스의 말을 듣고 내가 바로 믿었다고 하면은 결과가 왜 이렇게 됐을까 하고 엘리바스의 말이 옳다고 받아들인다면은 마귀에게 지는 것입니다. Магадгүй те Йов Элифазын энэ үгийг сонсчод нэрээ тийм байж шүү. Би урд нь одоо итгэсэн гэсэндээ тэр итгэл чи ер нь ямар ч үр дүнгүй байсан юм биш шүү гэдэг ч юм уу те. Хэрвээ ингэж өөр дээрээ дүгнэлт хийгээд бодоод хүлээн зөвшөөрсөн байсан бол Йов одоо муу нэгний өгч чад тэр сорилтонд шалгалтанд унах байсан гэсэн үг. 그러면 욥이 지금까지 걸어 나온 참 신앙의 길을 다 포기하고 잘못된 길로 나가게 되는 것입니다. Тэгсэн хэрвээ тэгэх юм бол магадгүй тэр шалгалтанд унах юм бол яах вэ? Тэрээр цаашаа те эцсийн үртэл ингээд ялсан гэсэн ийм нэр зүүхгүйгээс гадна буруу замаар явчих боломжтой те. 오늘날도 마귀는 바로 믿고 성경대로 살려고 애쓰는 사람이 이 어려움을 당하면 친척이나 혹은 믿음이 적은 사람을 통해서 보이는 결과만 내세워서 이 초보적인 진리로 신앙의 길을 걸어가지 못하도록 해방하는 것입니다. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэндээ бас яг энэ үед ч гэсэн бас тэгдэг. Яг зөвөр явж байгаа тэлээ сахиж явж байгаа ч юм уу ямар нэг асуудалд ороод эсвэл амьдрал нь хүний нүдэн дээр харагдах сайн өөдлөхгүй ч байгаа шүү. Тиймэрхүү хүмүүсийг харахтаа хүмүүс рүү одоо муу нэгэн ядагтлаарэ итгэл цолтой хүмүүсийг юм уу эсвэл одоо хамаатан садангуудын ч юм уу илгээдэг. Тэгээ юу гэдэг гэхээр чи одоо өөрийгөө хардаа гэж ингэж хэлүүлдэг. 그러니까 사람이 그 현재 나타난 그런 결과만 보고 그 사람을 평가해서는 안 됩니다. Тэгээ яг одоо байгаа дээр үр дүнгийг харуулангуудаа тэрэн дээр нь ингээд дүгнэлт хийж үлдэхэд өргөдөхтэй хичээдэг гэсэн. 만약에 현재 보이는 그 상황만 보고 그 사람을 평가한다면은 욥은 아주 믿음이 없는 사람처럼 보입니다. Тэгээ одоо хэрэг магадгүй Йовын тэр байдлыг хараад тэгээ Йовын одоо яг байдлыг хараад түүнийг энэ хүн ийм л хүн гэж дүгнэхээр дүгнэнэ гэх юм бол Йовын хувьд үнэхээр итгэлгүй тийм хүн харагдсан. 만약에 믿음이 있다면 어째서 재산도 다 잃어버리고 자녀도 죽고 자기도 이렇게 질병으로 많은 고생을 당하고 있겠냐는 것입니다. Тэгэхээр яагаад гэхээр тэрээр ингээд өмчрөнгөө алдаад, үр хөвгтөө алдаад, өөрөө өвчин зовлонд баригдаад бүр хүн харахад бүр тийм байгаа. 그러나 하나님께서는 사랑하는 자녀들을 바로 세우기 위해서 또 더 큰 복을 주기 위해서 때때로 어려운 시험과 환난을 당하기도 하십니다.
Тэ бидний бурхан яадаг гэхээр өөрийнхөө хайртай итгэгч нарыг тэ хайртай хүүхдүүдээ одоо юуг нь зорж янзалж ингэж авахын тулд илүү сайжруулахын тулд яадаг гэхээр үе үедээ сорилтыг өгөх тохиолдол бас байдаг гэдэг санах хэрэгтэй. 그러니까 환난 당하는 그런 모습만 보고 이 사람 믿음 없는 사람이다. 이렇게 평가하면 안 된다는 거예요. Тэгээ бид нэр тэр тухайн хүний магадгүй соригдож байгаа тэр байдлыг харангуйтаа энэ угаасаа бараг л нэг итгэлгүй учраас ингэж яах гэх гэдэг те тэгж болохгүй гэсэн. 오히려 성경대로 바로 살려고 하면은 많은 핍박을 받는다고 했습니다. Тэгээ эсрэгээр харин ч бүр Библийн дагуу зөөр амьдрах гэж хичээж байгаа үед яадаг гэхээр янз бүрийн санах дуруу тохиолдох нь байдаг. 성경 말씀을 찾아보겠습니다. 디모데후서 3장 12절. 디모데후서 3장 За 2-р 12절입니다. Тимот 3-ын 12-ыг хэдүүлээ харъя. 2-р Тимот 3-ын 12. 네, 찾아서 한번 읽어보겠습니다. 무릇 네. 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받으리라. За 2-р Тимот 3-ыг 12-ыг эндээс харж үзье. 그러니까 성경대로 바로 믿고 바로 살려고 하면은 많은 핍박을 당한다는 것입니다. За энэ дээр ингэсэнтэй үнэндээ Христ Есүс дотор сүсэг бишрэлтэй амьдрахыг хүсэгч бүх хүн хавчигдах болно гэсэн. Амен. 이게 믿지 않는 세상 사람들이 하자는 대로 따라가면은 핍박은 받지 않을 수 있지만은 자기 신앙은 다 무너지고 마는 것입니다. Бид нэр эсрэгээр итгэгч биштэй энэ дэлхийн хүмүүстэй хавчигдахгүй тулд дагаад явах тохиолдол байдаг. Тэгэх юм бол эсрэгээр яг тэр хүмүүстэй хавчигдахгүй байх ахalta харин итгэлийн амьдрал дээр харах юм бол тэн дээр уналт явагдчихэдэг гэсэн. 가령 예를 들어서 믿지 않는 부모가 주일날 교회 가지 말고 같이 일하자고 할 때 같이 일하게 되면은 핍박은 받지 않을 수 있지만 신앙은 무너지는 것입니다. Тэгээ магадгүй жишээлх юм бол те одоо итгэгч биш нэг гэр бүлүүд те гэр бүл ч юм уу юу гэдэг бүтэнсээ өдөр хамт ийшээ явъя гэдэг ч юм уу хамт нэг юм хийчихье гэдэг ч юм уу тэгэх үед нь бид нэр яадаг яах вэ та чуулганы орхиод те за тгий гэдэг ч юм ингээд хамт явлаа гэж бодъё. Магадгүй тухайн үедээ тэр хүмүүст те авчигдахгүй байж болох ч гэсэндээ итгэлийнхээ талаар харах юм бол уналт явагдчихэдэг гэсэн үг. 근데 너무 바빠서 지금 같이 일을 해도 부족한 판인데 주일날 교회 간다고 일을 하지 않고 교회 간다고 가면은 그 부모로부터 많은 핍박을 받을 수 있습니다. Тэгэхээр магадгүй те маш завгүй байлаа. Завгүй учраас энэ цаг нь амжихгүй байна гэдэг ч юм уу. Ингээд хийлээ гэж бодоход тухайн үедээ одоо амжиж байгаа юм шиг боловч дахиад харах юм бол илүү их нөгөө нэг одоо хавчлагатай тулгарч магадгүй. 그러니까 성경대로 바로 살려고 하면은 이렇게 많은 핍박을 받게 된다는 것입니다. Бид нэр Библийн дагуу яг ингээд зөөр амьдрах гэхэд үнэхээр олон төрлийн одоо хавчлага саадуудтай учрах болдог. 이게 믿음이 초보적인 신앙에 있는 사람이 믿음이 좀 영적으로 깊은 경지에 있는 사람을 신앙의 길을 걸어가지 못하도록 회방하는 경우가 많습니다. Тэгээ харах юм бол яг ичин цулаанд явдаг гэсэн хэрнээ нэг уруу татдаг хүмүүс бас байдаг. Ялангуяа нөө итгэлээр өсөөгүй нэг нь нөгөөдөлийг уруу татхаа гэдэг. 그다음에 세 번째로 7절로 11절을 보면은 죄로 인해서 멸망이 온다고 말합니다. Тэгээ цаашаа хэлээ явах юм бол Йов 4-ийн 7-оос 11-р ишлэл буюу 3-р сэдв рүү орж байгаа. Тэгээд гэмээсээ болоод сүрнэ гэж хэлсэн гэсэн агуулга байна. 7절 말씀 읽어보겠습니다. 생각하여 보라. 죄 없이 망한 자가 누구인가? 정직한 자의 끊어짐이 어디 있는가? За 7-р ишлэгийг харуулъя гэсэн. Сантугай гимгүй атлаа мөксөн хэн байна? Зөв шудраг атлаа сүнсэн хэн байна вэ гэж байна. 그러니까 엘리바스가 한 말인데 지금 이것은 욥 자신은 왜 이렇게 망하였는지 생각해 보라는 것입니다. Тэгээ Елифас ингэж хэлж байгаа ш явруу тий. Гэтэ энэ агуулга нь юу гэхээр чи одоо байгаа нөхцөл байдлыг бодоод үзээ. Яагаад ийм болцсон байх вэ? Бодоод үзсэн агуулга байна. Гэсэн утга. 이게 엘리바스가 볼 때는 지금 욥이 망한 것처럼 보이는 것입니다. Елифасыг харахад нь Елифасийн нүдээр харахад Йов тэг үнэхээр бүр сүрс харагдаж байгаа. 뭐 재산도 다 잃어버렸죠. 자녀도 다 죽었죠. 자기 몸도 병들었으니까
뭐 당연히 망한 것처럼 보이는 것입니다. Тэгээд эд хөрөнгөнч байхгүй, өөр хөвгтөнч байхгүй, өөр хүн биеинд ч гэсэн эрүүл газар байхгүй тий. Ийм байдлыг харахад Элифаз энэ бол яхаа аргагүй сүрлээ гэж хэлж байна. 그러니까 이렇게 욥이 망한 것을 보면은 죄가 있고 정직하지 못하였기 때문이라고 이렇게 말하고 있습니다. За тэгээд эндээс Элифаз үгсээр чиний наад байдал чинь ердөө гимээс болсон чи зөв шудраг байж чадаагүй учраас л гэсэн гэж ингэ хүлээж авч байгаа тий. 네, 엘리바스의 말은 일반적인 진리입니다. За тэгээд Элифазын үгийг харахад бол яг ихэнх юмдаа Maaсын боддог энэ бол үнэн тий. 일반적으로 하나님 말씀을 어기고 범죄하고 나가면은 하나님께서 징계하셔서 망하는 경우가 있습니다. Яг ингээд үнэхээр Бурхны төвгийг сонсохгүй дуулууртай байхгүйгээр ингээ тий өөрийнхөө тэтгэж явахыг эзнээс бас тий шийтгэл цахилгаан бат ирж ингээ хүн сүрх тохиолдол байгаа. 그러나 욥의 고난은 죄 때문에 오는 것이 아니기 때문에 욥은 거기에 해당하지 않습니다. Тэгээ Йовын хувьд болохоор чинь түүний одоо энэ байдал нь түүний гэмээс болсон гэмээс үүдэлтэй зүйл биш байсан тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ Элифаз үг зөв боловч Йовд хамаарах хөл биш байсан гэсэн. 근데 엘리바스의 이런 그 주장은 어느 정도 성경적입니다. За тэгэхээр Элифазын одоо энэ хэлж байгаа үг бол Библиэр бас энэ талаар бичигдсэн байгаа тийм. 성경은 이 갈라디아서 6장 7절에 보면은 뭐 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 그랬습니다. Тэгээ Галат ялангуяа 6-гийн 7-ыг харах юм бол хүн юуг яаж тарина тэр тарсан юм бол хурааж авна гэсэн агуулга байгаа. 또 로마서 6장 23절에는 죄의 삭은 사망이라고 했습니다. За тэгээд Ром 6-гийн 23-ыг харах юм бол гмийн төлөөс нь бол үхлээ гэж байгаа. 또 시편 37편 25절 26절에 보면 의인이 버림을 당하거나 그 자손이 걸시감을 보지 못했다고 그랬습니다. За тэгээд дуулал 37-гийн 15 16 харах юм бол зөвхт хүн ялзарлыг амсдгүй маа гэсэн агуулга бас байна. 그러니까 이런 모든 행위에 대해서 엘리바스는 바로 욥에게 욥이 이렇게 망한 것도 이렇게 하나님 앞에 범죄했기 때문이라고 말하고 있는 것입니다. За тэгээд эдгээр агуулгуудыг харахад ч гэсэндээ Элифаз хэлсэн бол зөв байсан. Гэтэ Элифаз тэр утгаар нь юу гэсэлээрээ чи ингэж байгаа нь тэг гэмээс болсон юм биш үү гэж хэлж өгсөн. 그래 즉 악은 징계를 받고 하나님 앞에 또 선은 하나님 앞에 상을 받는다는 일반적인 원리. Ер нь бол 그것을 угаасаа 말하고 яг 있는 одоо нийтлэг одоо зарчим байгаа шүү тийм ээ. Буруу гүйлдэн буруу дагаж явлаа тэнцээ шийтгэл байгаа. Харин зөвхт байгаад зөвийн өмнө байх юм бол эзнээс шагнал гэсэн ийм одоо ойлголт байгаа тий. 근데 때로는 하나님께서 세상 사람들을 그렇게 회개시키기 위해서 또 의인의 영적인 유익을 위해서 악을 즉각적으로 심판하지 않고 좀 이렇게 유보시키기도 합니다. Тэгээ бурхан бас яадаг гэхээр зарим тохиолдолд юу гэдгийг яг тийм одоо юу үндсэн зарчим байдаг боловч эзэн бурхан бас зарим тохиолдолд хүнийг шууд юуг шитгэхээс илүүгээр хүлээж түүнийг төвчж өгдөг тохиолдол ч гэсэн байгаа. 그러니까 악한 자들 뭐 전쟁을 일으켰다든지 뭐 사람을 죽였다든지 이런 악한 자들을 하나님이 즉석에서 막 다 심판해서 죽이지 않고 놔두기도 한다는 거예요. Тэгээ бурхан магадгүй одоо бүр тэгээ хором хүмүүсээ ч гэсэн түртээ ингээд байлгаад л байдаг. 그런 걸 보고서는 우리가 실망하지 말아야 됩니다. Тэгээ бурхан бид нар одохдоо яадаг гэхээр миний бодлоор бол ингэчмээр л ах юм ингэхгүй байгаад ах ингээд ингэх гэдэг тий. Гэтэ бид нар тэгж бодох хэрэггүй. 우리의 믿음을 연단시켜서 우리의 신앙이 좀 더 자라나게 하시려고 이러한 일을 당하기도 하십니다. Тэгээд бид нар яах вэ гэхээр бид нар тэр үед бидний тэр бүх зүйлүүд гэсэндээ бидний итгэл өсгөхөд тий бас нөлөөлдөг. Буюу бидний төлөөх зүйлүүд бас байна. 때로는 악한 자가 악을 행할 때 하나님이 즉시 심판하지 않는다고 그래가지고서 막 실망하고 뭐 하나님께 대해서 원망하는 그런 사람도 있습니다. Тэгээ бид нар одоо хүмүүс тэгчгээд гэхдээ энэ муу хүмүүсийг бурхан яагаад шитгэхгүй байгаа юм бол тоо гэдэг ч юм уу тий. Одоо гомдлох гээд байгаа ч юм шиг нөгөө талаараа ингээд тий урам нь хугардаг юм хүмүүс бас байдаг.
왜 저 사람은 악을 행하는데도 하나님이 왜 즉시 심판하지 않습니까? 하고서는 막 하나님께 그 항의하는 것처럼 말하는 사람도 있습니다. Бүр одоо бурханд нэг шургаж байгаа юм шиг тэгж хэлдэг хүмүүс ч гэсэн байдаг. Энэ хүн ийм ингэж үлдэх гэж яагаад тэрийг хийхгүй байгаа юм гэдэг. Яагаад бурхан шийдэхгүй байгаа юм гэдэг хүмүүс бас байдаг. 우리가 하나님이 하시는 일에 대해서 불만을 품으면 안 됩니다. Тэгээ бид нэр бурханы хийж байгаа үйлдэл дээр бурханы хийж байгаа тий одоо тэр үзүүлсүүд дээр бид нэр дүгнэлт хийгээд өмнөөс нь одоо хошууд өрөөд гэж болохгүй. 하나님 우리 인간의 생각보다 더 뛰어난 그런 분이기 때문에 우리가 생각하지 못하는 그 이상의 것으로 역사하시는 분이에요. Тэгээ бид нь бурхан бол бидний бодлоос бүр хэд илүү тийм ээ бүр харьцангуй илүү тэр утгаараа одоо бид нар өөрсдийнхөө бодол төр өөрийнхөө жижигхэн толгоогоор ойлгохгүй зүйлүүдээ бурханд ингээд тулгарчих гэдэг бол бурхан тэрнээс илүү холыг буюу хэд дахин холыг хараад үлдчихэж байгаа үйлддэг. 그러니까 감히 인간이 하나님이 하시는 일에 대해서 불만을 품으면 안 된다는 것입니다. Тийм учраас бид нэр хүмүүс те бурханы тэр тааллыг харахтаа ойлгож чадахгүй үедээ ч юм уу яагаад ингэхгүй байгаа юм бол гэд ингээд одоо юу тийм эзэн рүү хандаад ингээд гомдлоод гэх юм уу ингэж болохгүй. 하나님이 하시는 일은 모든 것이 다 선이고 우리 성도의 유익을 위해서 주신다는 걸 믿으시기 바랍니다. Тэгээ бидний бурханы хийдэг зүйлсүүд бүх альч талаараа байсан эцэстээ харах юм бол дандаа зөв байдаг бөгөөд эцсийн дүндээ өөрийнхөө хүмүүсийн төлөө бурхан бүгдийг үйлддэг гэдгийг бид нар мэд хэрэгтэй, санах хэрэгтэй. Амен. 네, 그다음 8절로 9절 말씀 보겠습니다. За энэ 9 8 бол 9-р эшлэгийг харах гэж байна. 네, 내가 보건대 악을 밭갈고 독을 뿌리는 자는 그대로 거두나니 다 하나님의 입기운에 멸망하고 그 콧김에 사라지느니라. За 8 бол 9-ыг харах юм бол харснаар минь бол ёсон босыг газар бий тагалж тариалагсад зовлон зүдгэрийг ургацмал хурааж авдаг. Тэд бурхны амьсгалаар мөхөж тэд түүний уур хилэнгийн цохилтонд идэгдэг юм аа гэсэн. 네, 여기 내가 보건대 하는 말을 보면은 엘리바스는 하나님으로부터 온 진리를 말한 것이 아니고 자신의 체험과 지식에서 깨달은 진리를 말한 것입니다. За эндээс харах юм бол Элифас хэлсэн тийм ээ. Би миний харснаар бол гэж ингэ эхэлж байгаа. Энэ агуулмж нь болохоор Элифас бурхны үгийн дагуу ч юм уу те ингэж дүгнэлт гаргахаагүй харин тэрээр өөрийнхөө бодлоор те өөрийнхөө амьдралын туршлагаар энийг гаргаад хэлжсэн гэсэн үг. 그러니까 여기 악을 밭갈고 독을 뿌리는 자가 그대로 거두나니 하는 걸 보면은 현재 욥이 당하는 환난을 볼 때에 그것은 욥이 지금까지 악을 행한 결과라는 것입니다. Тэгээ одоо яг энэ Элифасыг хэлж байгаагаар ярих юм бол тийм ээ. Ёс бусыг тариалдаг хүн нь хорыг те зовлон зүдгэрийг хуралцмал хураадаг гэдэг шиг ингэж харах юм бол Йовын хэлж байгаа үг зөв тооцоод Йовын байдал бол яг энэ хүний харж байгаагаар яг тэгтэл гэж харагдаж байгаа тийм. 그러나 욥이 악을 행한 건 아닙니다. Гэхдээ дахин сануулхад Йов одоо тийм өөрийнхөө гэмт үйлдэлж болоод ийм шийдвэрлүүдийг аваагүй байсан. 또 그런 자는 하나님의 입기운에 멸망하고 콧김에 사라지고 말 것이라고 말했습니다. Тэгээ бас Элифас юу гэсэлээрээ 9-р ишлэгийг харах юм бол тиймэрхүү хүмүүс бол тиймэрхүү хорон буу хүмүүс нь бурхны амьсгалснаар мөхдөг бас түүний уур хилэнгээр идэгддэг гэж хэлсэн. Цохилтонд идэгддэг гэсэн. 그러니까 그 하나님의 진노의 심판을 받게 된다는 뜻입니다. Өнөөдөр үгээр хэлэх юм бол бурхны уур хилэн тэднээс аваад авнаа гэж хэлсэн ба. 이게 악을 심으면은 악한 열매를 맺고 선을 심으면은 선한 열매를 맺는 것이 일반적인 진리입니다. За тэгээд яг ингээд яг үндсэн тэ тогтсон юм үнэн гэж байгаа тийм ээ. Зөвийг үйлдэх чинь тэ зөвийнхөө дагуу шагналыг авдаг бол хорон мөг үйлдэх чинь мөн адилхан түүнийхээ дагуу үр дүнгээ авна гэж байдаг. 네, 마태복음 7장 17절 18절을 보겠습니다. За Матай 7-гийн 18 19-ыг харах гэж мэдүүлээ. 마태복음 7장 17, 18절에 보면 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매 줄 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라.
За Матай 7:17-18 дээр ийм үг байна. Үүнчлэн сайн мод бүр сайн үр жимс гаргадаг бол муу бод муу үр жимсэл гаргадаг. Сайн мод муу үр жимсийг үгээс гаргана. Муу мод ч сайн жимсээс гаргана. Байна. 일반적으로는 이렇게 나쁜 나무가 좋은 열매 맺을 수 없고 또 좋은 나무가 나쁜 열매 맺을 수 없다는 것입니다. За тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн байж тийм ээ. Мэдээч хэрэг сайн модноос сайн үр жим сургана. Сайн мод муу мод сайн үр жим сургуулна гэж байхгүй. Бас нөгөө талаараа сайн модноос сайн үр жим сургана гэхээс муу мод муу юм ургана гэж байхгүй гэсэн. 그러나 욥의 고난은 죄 때문이 아니라 더 좋은 것을 주시기 위해서 하나님이 허락하신 시험입니다. За тэг Явын хувьд болохоор чинь тэг буруу зүйлийг хийгээгүй илүү сайныг яваад өгөх гэсэн Бурхны төлөвлөгөө байсан. 우리 성도가 하나님 말씀대로 살려가는데 이렇게 여러 가지 어려움이 오고 고난이 올 때는 하나님께서 더 좋은 것을 나에게 주시려고 하는구나 이렇게 믿으시기 바랍니다. За тэг магадгүй итгэж хүмүүстээ тэг төсөөлөгдөөгүй гинт ингээ асуудлууд гарч ирдэг ч юм уу зовлонгууд ирж болно. Гэтэ тэр үед нь магадгүй илүү дээрдүүлэх гээд тийш такуулах гээд бурхан ингэж байна гэж хүлээж авах хэрэгтэй. 나무도 막 비바람을 맞으면서 이렇게 자라난 나무가 튼튼해서 제목으로 쓸 수가 있습니다. За тэгээд мод ч гэсэн яг тийм байдаг гинэ. Одоо нөгөө нэг юу одоо мод нь бороо ороод ч юм уу бороо ороод байх тусам тухайн мод улам хүчрхэж яадаг гэж. 우리도 많은 시련과 연단을 받은 사람이 하나님의 일에 귀하게 쓰임 받을 수 있습니다. Тэгээд бидний хувьд ч гэсэндээ олон асуудлуудад туулаад ирсэн байх тусмаа хэрэглэгдэх нь их байдаг эзэнд. 그러니까 시험과 환난이 올 때 낙심하지 말고 원망하지 말고 불평하지 말고 하나님이 나를 사랑하시는 줄로 믿으시기 바랍니다. Тэгээд модод таны амьдрал ч гэсэндээ те шалгалт юм уу асуудал нэг тийм сорилтод тулгарх үед те сэтгэлээр унахгүй те гомдлохгүй гониглохгүй харин эсрэгээр нь энийг боломж гэж хүлээж аваад баярлаж хүлээж авах хэрэгтэй. 네. 잠깐 쉬었다 하겠습니다. 몇 년 동안 공부하셔야 그 학위를 받으시는 거예요? 지금 여기서? 여기 나와요? 네, 거기 지금 4년인 것 같은데. 네? 만약에 너네 어떤 단어를 히든 인 목사님 그 파타페에 대해서 물어보시는 거죠? 응? 파타페에 대해서 물어보시는 거죠? 네네네. 만약에 파타페 히든 질 сурч бакалаврын юу яаж байгаа те? бакалавр болж байгаа. 지금 여기 몇 년 하시냐고 졸업하시냐 그 말이죠. Хэдэн жил сурчээс төгсөж байгаа лээ ер нь? 4 жил сурчээж бакалавр. 4년이요. 3년? 4년. 4년? 네. 자, 그러면 10분 동안 쉬겠습니다. 네. За хэдлээ 10 минут амарч байгаа босоод оръё. За эхэлцгээе. 자, 10절로 11절을 보겠습니다. За 10, 11-ийг уншиж байна. 네, 사자의 우는 소리와 사나운 사자의 목소리가 그치고 젊은 사자이가 부러지며 늙은 사자는 움킨 것이 없어 죽고 암사자의 새끼는 흩어지느니라. За 10, 11 дээр болохоор арслангийн архираан, эрслэнгийнх нь дуу, идэрчүүдийнх нь шүд бүгд хугарчээ. Идэршгүй болсон арслан өвхөж, эрслэнгийнх нь зулцгнууд таран бутарчээ. 사자는 여기서 악한 사람을 가리킵니다. За энэ дээр юу арслан гэж хэлж агуулга болохоор чинь муу хүнийг ингэж дүрсэлсэн байдаг гэж. 근데 악한 자가 그 위엄과 권위 있는 소리를 바란다고 해도 하나님의 심판 앞에서는 그치게 된다는 뜻입니다. Тэгээд хичнээн муу хүмүүс арслан мэт хархирдаг боловч эзэн бурхны шийтгэл тэр хүн дээр ирэх үед хүмүүс тэгж архилхаа болдог буюу шүдэн угардаг гэж хэлж гисэн. 즉 엘리바스는 즉 그 욥이 전에 남에게 좋은 말을 많이 해주었지만 그 악해서 외식했기 때문에 하나님의 심판을 받는다고 말하고 있습니다. Тэгээд Элифас Явын талаар үслээр хичнээн өмнө зөв үгээр хүмүүсийг босгон байгуулж ингэдэг байсан боловч чи одоо угаасаа тэр дунд ч гэсэн чи муу байсан учраас одоо ингэж шийтгэл авч байгаамаа гэсэн утгаар ингэ хэлсэн.
여기 젊은 사자 이가 부러진다는 것도 욥이 강하게 모든 것을 취했지만은 하나님의 심판으로 이가 부러진 젊은 사자처럼 무력하게 됐다는 뜻입니다. Тэгээд энэ чи идэр арслангуудынхаа шүдэн ч гэсэн хугарсан гэсэн те тэр нь болохоор ялгаахгүй тэрээр магадгүй идэр хүмүүс шиг идэр шиг те ийм хүчтэй тэгэхдээ ийм байсан боловч бурхнаар ингээд зохигдож шүдэн хугарсантай адилхан болсон гэж ингээд хэлж өгсөн. 또 여기 늙은 사자는 움킨 것이 없어 죽었다고 그랬습니다. За тэгээд цааш нь харах юм бол идэшгүй болсон гэж хэлсэн те болоод өгсөн гэсэн. 이 말은 능력이 없어졌을 때는 이미 그 쌓아두었던 덕이 없기 때문에 비참하게 된다는 걸 가리킵니다. За тэгээд тэр одоо юу гэж хэлж байгаа гэхээр үхсэн гэж арслан одоо идэшгүй болсон арслан үхнэ гэдэг нь болохоор аль хэдийнэ хураасан зүрж байхгүй альва зүйлүүд авсан хураагдсан зүйлүүд нь бүгд авагдсан гэсэн утгаар хэлж байна. 또 암사자의 새끼는 흩어진다고 그랬는데 За бас энэ чинь гэхээр эрслэнгийнх нь зулцгнууд нь тарсан гэж хэлж байгаа тийм. 욥이 이렇게 암사자처럼 재물과 또 자녀와 종과 명예와 권세를 소유했지만은 이제 하나님의 심판으로 다 잃어버리게 됐다는 것입니다. За тэгээд магадгүй одоо эм арслан шиг олон цуцгнууд төрүүлсэн юм шиг те нэгэн үед нэгэн цагт боолуудтай эд хөрөнгөтэй те эд зөөстэй үр хөвгтөдтэй ийм байсан боловч тэр бүх зүйлүүдээ алдсан гэж ингэ хэлж байна. 결국 이 말들은 엘리바스가 욥의 신앙을 인정하지 않고 욥이 고난당하는 것을 볼 때 욥은 이 악한 죄인이기 때문에 하나님께 심판을 받는다고 이렇게 비방을 한 것입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол Элифаз нэг ч ингэж хэлж байгаа шалтгаанууд нь юу гэхээр Йовын итгэлийг нь хүлээн зөвшөөрөхгүйсэн. Тэрний итгэлээр амьдарч ирсэн гэдэг хүлээн зөвшөөрөхгүйсэн. Харин чи хормоо учраас л ингэж байгаа юм гэсэн ийм хандлагаар ингээ хандаад байгаа тийм. 이 엘리바스는 욥이 아주 심한 고난으로 지금 말할 수 없이 답답하고 마음이 상해 있는데 그것을 위로해 주기는커녕 도리어 죄값으로 환난을 만났으니까 죄를 회개하라고 말하고 있습니다. Тэгээ Элифазыг одоо Йовын байдлыг харахтаа тэр үнэхээр шаналл дотроо өвчин донтроо тий өөрийн хяналтаа алдаад ийм хэцүү байгаа байна гэж харахгүй тэгээд тэрний тэгж хараад тайлбарлахын оронд эсэргээр нь нарг яаж нэхлээрэ одоо чи гэмш гэж ингэж хэлж байгаа гэсэн. 그래서 욥의 마음을 상하게 만들고 아주 낙심하게 만든 것입니다. Тэгснээр яасан тэр Йовын одоо Йовыг то улам яаж байгаа шүү тийм хүчгүй болгож байгаа шүү тийм ээ. 이제 책망해 줄 것이 있어도 그 사람의 마음이 상해 있을 때는 책망하지 않는 것이 좋다는 겁니다. Тэг хүнийг бид нэр одоо зэмлэмээр үед байдаг. Гэтэ зэмлэмээр байгаа үе байлаа ч гэсэн тухайн хүний нөхцөл байдлыг харж хагаад магадгүй тэр хүн те 50 буш юм уу эсвэл сулдсан байх үед нь сулдсан байгааг харах юм бол зэмлэхэд төр хойшлох хэрэгтэй. Азнах хэрэгтэй. 그러니까 죄값으로 하나님의 그 징계를 받는다고 해도 가서 위로해주고 싸매주고 낫도록 도와주고 살려나가는 것이 목적이 돼야 됩니다. Тэгээ бид нар магадгүй те гэмээс болоод хүн одоо цохиулдаг, те сахилгажуулдаг ийм байдаг. Гэтэ бид нар тэр хүмүүсийг зарим тохиолдолд зэмлэх тохиолдол байдаг ч гэсэндээ зэмлэлийн гол зорилго нь юу гэхээр тэр хүнийг сэргээхэд байдаг. 이게 엘리바스와 같이 이렇게 아주 혹독하게 책망한다고 해서 잘 되는 것이 아닙니다. Харин Элифаз шиг те одоо нөгөө илүүгээр ингээд зэмлээд зүүрлэж хэлээд те ингэх нь ингэж ингээ улам зэмлэж хүчгүй болгох нь зөв арга биш баг. 이제 온유하게 이렇게 위로해주고 또 바른 말을 해주되 그 사람이 회개하는 것은 하나님께 맡겨야 된다는 거예요. Тэгээ бид нар харин эсрэгээр нь те зөөлнөөр, дүлгөөнөөр тухайн хүнд тусалж өгөөд, тайвшруулж өгөөд, дараа нь тайлбарлаж өгөөд ч юм уу те. Тэгээд магадгүй тэр хүн гимшээд эзнэрөө ирэх нь жинхэнэ одоо үр дүн баг. 이렇게 책망하는 것도 그 사람이 지금 죄를 지어가지고 마음이 아주 완고한 가운데 있고
강팍한 가운데 있을 때는 가서 책망해 주면 오히려 역효과가 날 수 있습니다. Тэгээ магадгүй хүн буруу зүйлийг хийгээд буруу зүйлийг хийсэнсээ болоод цахилгаажуулалт аваад тэгээ эзний өмнө одоо ташуурдуулсан ийм үед байж болно л доо. Гэтэ тэр үе дээр нь очоод илүүгээр ингээд зэмлээд ингэх юм бол эсрэгээр нөгөө хүн бүр холтчих магадгүй тий. Бүр сөрөг үр дүн ч гарч магадгүй. 이 다윗 왕이 그 범죄했을 때에 다윗 왕이 밧세바를 범했잖아요. 다윗 왕이 범죄했을 때에 그 바로 가서 선지자가 책망한 게 아닙니다. Аа. За Давид хааны талаар хэлэлцээ бодож үзэх юм бол Давид хаан Батшебатай ингээд гэм үйлдэлний дараа иш үзүүлэгч очоод ингээд зэмлж байгаа тий Давидыг. 이게 얼마 동안 시간이 지난 후에 나단 선지자가 가서 책망해 줄 때 다윗이 그것을 깨닫고 회개하게 된 것입니다. Тэгээ тэр иш үзүүлэгч хизээ нь очсон гэдэг нь чухал байгаа. Шууд гэм үйлсний дараа шууд очоогүй. Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа очиж ингээд хэлсэн гэсэн. 이게 마음이 너무 완악하고 강팍해지는 상태에 가서 책망하게 되면은 오히려 더 공격할 수가 있고 더 잘못된 길로 나갈 수가 있습니다. Тэгээ магадгүй хүний сэтгэл одоо тавгуурхацсан тэ эсвэл ингээ хатуурцсан ийм байх үед нь очоод зэмлэх юм бол тэ эсэргээрээ бүр ингээд тэр хүнийг алдчих магадгүй аюултай. 또 책망을 한 다음에는 또 위로도 해줘야 됩니다. Тэгээ бид нэр хэрвээ бас дараад нь магадгүй зэмлэж болно. Зэмлэлнлээ гэхэд зэмлснийхээ дараа та заавал буцаагаад тайдууруулах зүйлийг хийдэг байх хэрэгтэй. 이제 매를 때린 다음에는 또 상처를 싸매주기도 해야 된다는 뜻입니다. Нөгөө жишээлх юм бол одоо ташууртлаа гэхэд тий дараад нь ташуурсныхаа дараа тэр шархан дээр нь тосон төрхөж өгөөд боож өгдөг байх хэрэгтэй. 또 죄를 지적하고 책망했는데 그 사람이 죄를 회개하고 하지 않는 것은 그냥 그건 맡겨야 돼 하나님께. Тэгээ магадгүй те тэр хүн очоод бид нэр хэлдэг хэлээд гэхдээ тэр хүн хүлээж авахгүй байх юм бол бид нэр тэрийг яах вэ? Бурханд даатгаад ингээд үлдээх хэрэгтэй. 이스라엘의 왕들 중에서도 보면은 선지자가 죄를 책망했을 때에 회개하고 바로 서는 왕도 있지만은 오히려 선지자가 죄를 책망할 때 그 선지자를 죽이는 왕도 있습니다. За тэгээ бид нэр түүхүүдийг харуул тийм бол тохиолдол байдаг тий. Гэм үйлдэлээ түүнийг хүлээ одоо төр хугацаагаар орхиод ингээд хүлээж авах тохиолдол байдаг. Эсрэгээр нь бас яадаг гэхээр гэм үйлдэнгүүд очоод шууд зэмлж чадах тохиолдол ч гэсэн байдаг. 그러니까 죄를 지적받았을 때에 자기 죄를 깨닫고 회개하는 사람이 복 있는 사람입니다. Харин гэтээ тэр очоод зэмлэх үед те өөрийнхөө гмийг хүлээж аваад ухаарад гимсэж байгаа хүнд ерөөл байдаг. 사람은 살면서 죄를 전혀 짓지 않을 수 없습니다. хүн төрлөختөн угаасаа амьдарч явах явцдаа гим огт үлдэхгүй байна гэж байхгүй. 우리 속에 죄악성이 있기 때문에 누구나 다 죄를 지을 가능성이 있습니다. Тэгээ бидний дотор ч гэсэндээ те гим тийм цаан чанарууд байгаа учраас ямар ч хүн гим үлдэх магадлалтай. 그러나 하나님은 어떤 사람을 기뻐하시냐면은 자기의 죄를 깨닫고 회개하는 사람을 기뻐하십니다. Тэгээ бидний бурхан ямар хүнд дуртай вэ? Өөрийнхөө гимийг ойлгоод гимшдэг хүнд дуртай гэсэн. 회개는 자기가 잘못한 것을 깊이 뉘우치고 하나님 앞에 용서를 구하고 다시는 그러한 죄를 짓지 않겠다고 결심하고 나가는 것입니다. За тэгээ гимшил гэдэг болохоор өөрийнхөө хийсэн буруу зүйлийг хүлээн зөвшөөрөөд эзний өмнө очоод одоо тэнийг улайгаад дахиад би энийг хийхгүй гэх тэр гэмээс эргэж байгаа тэр байдлыг гимшил гэж хэлдэг. 회개를 했다고 하면서 또다시 똑같은 범죄를 반복한다면은 그것은 진정한 회개가 아닙니다. Тэгээ гимшиж байгаа гэсэн мөртлөө яг ижлэхэн үйл явдлыг дахин давтаг хийгээд хийж байгаа гэх юм бол тэр гимшил хийгээг байна гэсэн. 아이단 같은 경우도 회개한 다음에 다시는 그런 죄에 빠지지 않았습니다. Гэтэ одоо харах юм бол хүмүүс гимшсэнийхээ дараа тий гимшсэнийхээ дараа одоо дахиад тэр үйлдэлийг хийгээгүй тохиолдол гэсэн хүмүүс дотор байдаг тий. 이 사람이 죄를 짓지 않는 것이 가장 좋은 일이지만은 또 실수해서 죄를 지었다 해도 즉시 자기 죄를 깨닫고 회개하고 바로 서는 자가 복이 있는 것입니다. Тэгээ магадгүй одоо гимиг хийхгүй гэх тохиолдол байхгүй. Харин үйлдэлээ гэлэж гисэндээ
гэмшээд дахиж эргээд зогсож байгаа хүн л ерөөл байдаг гэсэн. 아멘. 근데 이제 자기가 스스로 죄인 줄 깨닫고 스스로 회개하는 경우도 있지만은 그것을 깨닫지 못하고 있을 때 다른 사람이 와서 그 죄를 지적할 때 아, 내가 죄를 범했구나 하고서는 회개할 수도 있습니다. Мгм. За тэгээд яадаг гэхээр хүн өөрийнхөө гэмийг өөрөө ухаарах тохиолдлууд бас байгаа. Тэ? Өөрөө ухаарад эзний өмнө очиж гэмших тохиолдлууд байна. Эсрэгээр нь бас яадаг гэхээр өөрөө олж хараагүй тэр зүйлсүүдийг хэн нэг бурхан магадгүй явуулаад тэгээд тэр хүнээр дамжуулаад хэлж өгөөд гэмшүүлдэг тохиолдол ч гэсэн бас байна. 그리고 자기의 죄를 지적해 주는 사람을 절대로 미워해서는 안 됩니다. Тэгээд магадгүй бурхан одоо над руу хэн нэг явуулаад миний бурууг хэлж өглөө гэж бодъё. Тэгэх юм бол би тэр хүнийг одоо тэр хүнийг үдсэн ядах ч юм уу те тэр хүнийг хараад уурлах нь буруу. 이게 자칫하면은 자기의 죄를 지적해 주고 책망해 주는 사람을 미워하고 그 사람을 아주 싫어할 수도 있습니다. Тэгээд зарим тохиолдолд хүмүүс одоо өөрийг нь зэмлж байгаа хүний хүмүүсэл те заавар өгж байгаа өөрийг нь хилчилээ өгсөн хүмүүсийг харахтаа хүлээж авахгүй байдаг. 그러나 우리는 그런 사람을 오히려 고맙게 생각해야 됩니다. Бид нэр одоо надад хэлсэн тэр хүнийг харахтаа хүлээж авахгүй ч юм уу, уурсах ч юм уу, үзий ятгах дэлгүүр эсрэг баярлах хэрэгтэй тэр хүндээ. 그다음 네 번째로 12절 21절에 엘리바스가 자기가 본 그 환상을 말하는 것입니다. За тэгээ одоо дөрөвдүгээр сэдв рүү хэдүүлээ орж байна. Дөрөвдүгээр сэдв дээр болохоор Элифаз өөрийнхөө үзсэн үзэгдлийг хэлсэн нь гэсэн агуулга байна. За Йов 4-ийн 12-оос 21 дэх эшлэл дээр байна. 네, 12절부터 16절까지 읽어보겠습니다. 무슨 말씀이 내게 가만히 임하고 그 가는 소리가 내 귀에 들렸었나니 곧 사람이 깊이 잠들 때쯤 하여서니라. 내가 그 밤의 이상으로 하여 생각이 번거로울 때에 두려움과 떨림이 내게 이르러서 모든 골절이 흔들렸었느니라. 그때 영이 내 앞으로 지나매 내 몸에 털이 쭉 뼈다였느니라. 그 영이 서는데 그 형상을 분변치는 못하여도 오직 한 형상이 내 눈앞에 있었느니라. 그때 내가 종용한 중에 목소리를 들으니 이러시기를 그랬습니다. За би 12-оос 16 унших гэж байна. Над руу нэгэн үг гитэж ирэв. Чихмэн үүний шивнийг сонирдов. Хүмүүнийг гүн нойронд автах үед шөнийн үзэгдлүүдээс хормхон бодлууд ирэв. Айдас чичрэлдээ над дээр ирж бүх ясыг минь доргив. Тэгээд нүүрэн дээгүүр минь сүнс өнгөрөхөд биеийн минь үс арцайн босов. Эс хөдлөвч төрхийг нь би ялгаж эс танив. Нэгэн дүрс нүдний минь өмнө байв. Чимээж алга атал нэгэн дуун надад сонсогдлоо гэсэн. Мэн. 네, 이르기를 그 엘리바스는 자신이 하나님의 어떤 그 세미한 그 영적인 감동을 받은 것을 말했습니다. За тий Элифаз болохоор тий юм эзнээс ирсэн одоо тийм одоо хөдөлгөөлтөнд ингээ автсан гэдгийг мэдж авцсныгаа хэлсэн тий. 근데 그것은 사실이고 거짓말은 아닙니다. Тэгээ энэ одоо юу гэдэг нэг талаараа энэ бол үнэн байсан тэр худлаа яриаг байсан. 그러니까 엘리바스는 밤중에 어떤 그 이상, 환상을 보고 두려워 떨었습니다. Тэгээ тэрээр ингээ ясалэр шүн тий нэгэн үзэгдэл үзэхдээ маш ингээд айж чичирсэн гэсэн. 다니엘서에도 뭐 다니엘 10장 8절에 보면은 다니엘도 그 이상을 볼 때에 그 몸에 힘이 빠지고 두려워서 떨었다고 했습니다. Тэгээ Даниэл дээр ч гэсэн бас яг ийм үзэгдэл байдаг. Даниэл 10-ийн 8 дугаар ишлэлийг харах юм бол Даниэл үзэгдэл үзэх үедээ айдас давтар ингээд чичирчсэн гэж хэлсэн. 요한계시록 1장 17절에도 보면은 사도 요한도 그 이상을 볼 때에 주의 발 앞에 엎드려졌다고 그랬습니다. За тэгээд Илч Иохан ч гэсэн бас хэлсэн Илчлэлт номын 1:17 дээр хэлэхдээ эзнээс ирж байгаа тэр үзэгдлийг харах үедээ би ингээд өвдөг маань чичирсэн гэж хэлсэн. 이것은 이 죄 많은 인간이 거룩하신 하나님의 그 이상을 볼 때에 그 영광의 눈앞에 자신이 너무 부족한 걸 깨달았기 때문입니다. За энэ мэдчлэн
одоо хүмүүс үзэгдлийг үзэх үедээ маш их ингээд тэ эмээн дагжин чичирдэг байгаа хгүй. Тэг энэ ямар учиртай гэхээр хүн төрлөختөн гэмт хүн төрлөختөн тэ ариун нэгний өмнө ариун нэгнээс илгээгдсэн тэр одоо зүйлийг харахтаа тэр алдрын одоо тэр туяа гэхүү алдрын тэр үзэгдэлт нь ингээд өөр ирэхгүй имэлт ирдэг гэсэн. 이게 하나님이 어떤 분인가를 깨닫고 또 자기 자신이 어떤 사람인가를 깨달았다면은 하나님 앞에 엎드려질 수밖에 없는 겁니다. Тэг хүн яг хэн бэ? Би бурхны өмнө хэн бэ гэдгийг ухаарах үед өөр ирэхгүй эзний өмнө өвдөгсөгддөг. 왜냐하면은 하나님은 거룩하신 분이고 나는 죄 많은 인간이기 때문입니다. Яагаад гэхээр бурхан бол ариунаас ариун нэгэн. Харин би бол юу вэ? Тэрний эсрэг те гинтнэр дүүрэн нэгэн байна. 죄인이 어떻게 감히 하나님 앞에 머리를 들겠습니까? Тэгээ харах юм бол гинт нэгэн яаж эзэн бурхны өмнө толгоогоо өргөж чадах вэ те? 그러니까 그 앞에 엎드려질 수밖에 없는 것입니다. Тэгэхээр тэрнээс тийм учраас өвдөгсөгдөхөөс арга байхгүй. 그래서 17절 말씀 보면은 인생이 어찌 하나님보다 의롭겠느냐, 사람이 어찌 그 창조하신 이보다 성결하겠느냐 그랬습니다. 여기 17절 말씀 있나요, 목사님? 그러니까 왜 하나님 앞에 엎드려질 수밖에 없냐면은 사람이 어찌 하나님보다 의롭겠느냐, 사람이 어찌 네네. 창조하신 이보다 성결하겠느냐, 17절 말씀과 연결하는 겁니다. Амен. За тэгэхээр яагаад хүн эзний өмнө өвдөгсөгдөхөөс аргагүй вэ гэхээр 17 дугаар эшлэл дээр ингэж хэлсэн. Бурхны өмнө хүмүүн зөвхт байж чадах билүү? Бүтээгчийнхээ өмнө хүн гихч цэвэр байж чадах болов гэж хэлсэн. Амен. 네, 여기 보면은 내 몸에 털이 쭈뼛하였느니라 그런 말이 있죠. 네네. 이 말이 아주 막 몸이 오싹해졌다는 그런 뜻입니다. За тэгэхээр харах юм бол тэгсэн тийм ээ. Одоо тэр 15 дээр харах юм бол бие минь үс хүртэл арзаасан гэж байна тий. Өөр ирэхгүй ингээд одоо айдас авцсан гэсэн утга байна тий. Бүх би ингээд арзаагаад. 그러니까 엘리바스가 이런 환상을 보았지만은 분별하지 못하고 목소리만 들었다는 것입니다. За гэхдээ Элифаз ийм үзэгдэл харсан боловч тэрийг ялгаж чадаагүй. Тэгээ бас яасан гэхээр зөвхөн дууг л сонссон гэж хэлсэн. 그래서 그 내용들이 바로 이제 그 다음 절 17절 나와 있는데 17절 봅니다. 인생이 어찌 하나님보다 의롭겠느냐, 사람이 어찌 그 창조하신 이보다 성결하겠느냐. За тэр дүүл ямар дуу байсан бэ гэхээр 17-оос эхэлж байгаа. Тэгээ 17 гэдлээ харах юм бол Бурхны өмнө хүмүүн зөвхт байж чадах уу? Бүтээгчийнхээ өмнө хүн гихч цэвэр байж чадах уу гэсэн. 자, 인생은 하나님보다 의로울 수가 없고 또 창조하신 하나님보다 성결할 수 없다는 것입니다. За тэг хүн те Бурхны өмнө зөвхт байж чадахгүй, бүтээгчийнхээ өмнө те цэвэр байж чадахгүй гэсэн. 엘리바스가 왜 이 말을 했냐면은 욥의 의와 성결 생활을 무시하기 위해서 이 말을 한 것입니다. За тэг Элифаз ингэж хэлсэн шалтгааны өглөө чинь Йовын одоо нөгөө итгэл үнэмшил те түүний хичээл зүтгэл бишсэн ариун байх гэж хичээсэн тэр бүх зүйлийг нь үгүйсгэх гэж ингэж хэлсэн гэж. 그러나 욥은 믿음으로 의롭고 성결했습니다. Гэтэ Йовын бодлого чинь итгэлээрээ зөв бас ариун байсан гэсэн те. 욥기 1장 1절을 다시 한번 좀 참고해서 보겠습니다. 우스땅 욥이라 이름하는 사람이 있었는데 이 사람은 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라. За хэдүүлээ Йов нэгийг би дахиад харах гэж байна. Йов яг ямар хүн байсан гэдгийг харах гэж байна. Йов нэгэн цагт уз хэмээх гаднуутагт Йов гэгч хүн байжээ. Тэрээр өөлөх өөгүй зөв шударга агаад Бурханаас эмээж ёр муугаас хол явдаг нэгэн байваа гэсэн. 아멘. 욥이 이렇게 믿음으로 의롭게 성결하다는 그런 뜻입니다. тэрээр одоо энэ зөвт гэсэн тий өөгүй гэдэг нь болохоор чинь итгэлээрээ гэсэн утга. Итгэлээрээ тэрээр Иесусний өмнө өөлөх өөгүй гэсэн. 또 18, 19절 보면은 하나님은 그 종이라도 오히려 믿지 아니하며 그 사자라도 미련하다 하시나니 하물며 흙집에 살며 티끌로 털을 삼고 하루살이에게라도 눌려 죽을 자이겠느냐.
За тэгээ 4-ийн 18, 19-ыг харах юм бол ингэсэн. Зац нартаа тэрээр итгэдэггүй, тэнгэр элч нарынхаа ч эсрэг тэрээр алдаа юуг нь тулгадаг атал шавар суудсанд амьдардаг, суур үндэс нь шороо тоосонд байдаг, хэвэн эрвээхий адил бяцлагддаг хүмүүст тэр яаж найдах юм бэ гэж хэлсэн. 여기 그 하나님의 그 종과 또 사자 나오는데 이 종과 사자는 바로 천사들을 가리키는 겁니다. За 18 дээр хэлж байгаа зарц гэж хэлсэн, бас элч нар гэж хэлсэн. Энэ эднэр хэнийг хэлж гэхээр тэнгэр элч нарыг хэлж байгаа. 하나님은 이 천사라도 믿지 아니하고 또 사자라도 미련하다고 한 이유는 천사들은 뭐 유한한 피조물입니다. За ягаад тэгэхээр энэ дээр ихсэндээ бурхан тэгвэл тэнгэр элч нартаа ч итгэдэггүй. Бас тэнгэр элч нарынхаа алдаагчсан тулгадаг гэж хэлж байгаа тийм. Тэгэхээр тэгвэл тэнгэр элч гэж хин юм бэ? Тэнгэр элч бол эзний одоо эзний зарцчтай тийм. Эзнээс илгээгдэх эзний үйлчлэгний зүйлсүүд байгаа. 그러나 하나님은 절대 완전하시고 무한하신 분이기 때문입니다. Гэтэ бид нар бол тэр тэнгэр элч нар бүтээгдсэн зүйлсүүд харин бидний бурхан бол туйлын төгс нэг юм байгаа тийм. 이게 천사도 하나님의 허락을 받지 않으면 아무 일도 해나갈 수가 없습니다. За тэгээ тэнгэр элч гэдгээ бодглохлоор бид нар одоо боддог те. Гэхдээ тэнгэр элч нар яадаг гэхээр бурхан зөвшөөрөхгүй бол тэнгэр элч юу ч хийдэггүй. 그러니까 천사라도 이 간섭하지 않고 내버려 두면은 하나님의 일이 잘 되지 않기 때문에 천사에게 완전히 맡길 수가 없습니다. Тэр тэнгэр элч гэдэг зүйлийг бид нар хартаа хүчтэй ингэж хардаг ч гэсэндээ тэнгэр элч бурханы хүслийн дагуу л хөдөлдөг. Тэгэхээр бурхан тэнгэр элчийг одоо шалгаж те тулгаж ингэж хийхгүй бол ямар ч ажил явахгүй гэсэн. 천사는 영물이잖아요. 영물인 천사라도 완전하지 못한데 하물며 흙집에 살고 티끌로 털을 삼고 또 하루살이에게라도 눌려 죽을 수밖에 없는 사람이야 오죽하겠냐는 것입니다. За тэгэхээр энэ юу судахтай гэхээр тэгвэл тэнгэр элч гэсэндээ ясам дээр одоо сүнсчтэй тийм ээ. Тэгэх юм бол за сүнслээр оршиж тэнгэр элч гэсэндээ эзэн тэнгэр элчиж гэсэндээ эзэн ингэдэг бол тэр тусмаа одоо шорооноос бүтсэн хүн тэгвэл яах вэ гэж хэлж байгаа тийм. Хүнд тэгвэл бурхан яаж найдах юм бэ гэсэн. 이 흙집은 사람의 육신을 가리키는 것입니다. Энэ дээр хэлж шавар сууц гэж байгаа нь хүний биеийг хэлж байгаа. 왜냐하면 창세기 2장 7절에 보면 우리 사람의 육신은 흙으로 만들었습니다. Тэгээ яагаад тэгэхээр Эхлэл номын 2-ын 7 дугаар ишлэгийг харах юм бол бурхан хүнийг юугаар бүтээсэн бэлээ? Шороогоор бүтээсэн тий. 또 티끌로 털을 삼는다는 것은 인간은 그 흙에서 산다는 뜻입니다. За дараад нь харах юм бол суур үндэс нь шороо тоосонд байдаг гэсэн тий. За энэ болохоор чинь хүн угаасаа эндээ амьдардаг гэсэн. 인간은 흙에서 나는 것을 먹고 살다가 흙으로 돌아갑니다. Хүн яадаг вүлээ? Шорооноос бүтсэн. Тэгээ шорооноосоо бас идэж хоололдог. Тэгээ дараад нь буцаж явахдаа шороо руу очно гэсэн. 이게 사람이 흙으로 만들었기 때문에 결국 죽으면 다 이제 흙이 되는 것입니다. 죄송해요. Тэгэхээр хүн угаасаа тэгэхээр шороор бүтээгдсэн буцаагаад шороо болно гэсэн. 또 여기 하루살이에게라도 눌려서 죽을 자이겠느냐 그랬습니다. За энэ хэвэн эрвэхэ гэж байна. Энэ хэвэн эрвэхэ болохоор ерөөсөө нэг өдөр наслаад амьдраад өнгө өвтөг эрвэхэ гэж байхгүй. Тэгэхээр энэ шиг ийм хүн гэж хэлж. 인간은 이렇게 하루살이와 같이 이렇게 미약한 그 벌레나 또는 세균에도 아주 그 치매를 당해서 죽는 것이 바로 인간입니다. За энэ дээр болохоор юу гэхээр хүн яг энэтэй адилхан буюу нэг өдөр л амьдраад өнгөрдөг өвтөг юм сул дорой эрвэхэ шиг тий хэсгэн зур амьдраад өнгөрөх хүн гэж хэлж байгаа. 그러니까 이 보이지 않는 세균 때문에 죽는 것이 바로 우리 인간이에요. Гэтэ бид нэр харах юм бол тэгээ энэ зүйлсүүдээр харагдахгүйгээр тэгээ өвтөг тий өвтөг нэгэн бол хүн байгаа. 우리가 잘 알듯이 몇 년 전에 한 3년 정도 코로나로 인해서 많은 사람들이 죽었지 않습니까?
За тэгэхээр зүгээр одоо нэг үйл явдлаа болгоод ингээ өвчтдөг. Тэгээ бид нар надаа хамгийн сайн мэдхээр л одоо нас нэг 2 3 жилийн өмнө болсон ковид байж шүү дээ. ковидор зөндөө олон хүн өгсөн. 그 우리 눈에 보이지도 않는 그런 그 세균 때문에 수많은 사람이 이 지구상에서 그 세상을 떠났습니다. Яг үүндээ харах юм бол хүн ингээд одоо тэр вирусээс том юм шиг харагдаж байна. Гэтэ тэр нүдэнд ч харагдахгүй тийм вирус те вируснд хүртэл дийлдэд ингээ өвчөж байгаа байхгүй. 제가 자세한 숫자는 모르지만 우리 한국에서도 코로나 때문에 한 뭐 5만 명 이상이 죽은 걸로 알고 있습니다. Тэгэхээр яг тодорхой тоог нь мэдэхгүй нэг жаа байхгүй. Солонгост гихтжил ковидоос болоод 50 орчим мянган хүн ингээд нас орсон гэж ойлгож байгаа. 뭐 미국 같은 나라는 몇십만 명이 뭐 예. 죽었잖아요. Тэгээ Америкт ч бараг хэдэн зуун мянгаар ингээд нас орсон гэж. 이렇게 보이지도 않는 세균이 사람을 죽이는 겁니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол одоо тэр харагдахгүй шүү дээ нүдэнд те. харагдахын аргагүй тийм жижигхэн одоо бактеринд хүртэл ингээд цохиулаад өгчтэй. 그처럼 우리 인간은 아주 그 연약한 자입니다. Тэгээ ингээ харах юм бол хүн гэдэг үнэхээр сул дараа. 하나님이 지켜주지 않으면은 뭐 1분 1초도 살 수 없는 게 우리 인간입니다. Тэгээ бурхан хэрвээ тэр хүнийг одоо сахиж хамгаалж босгон байгуулж ингээд түшиж өгөхгүй бол 1 минут байтугай бүр 1 секунд ч хүн ингээд өөрөө байж чадахгүй. 그래서 인간은 흙에서 왔고 또 흙을 기반으로 살다가 결국은 흙으로 돌아가는 것이 우리 인간이라. Тэгээ хүн бол те анханасаа бурхан хүнийг шорооноос авчирсан тэгээ тэр хүн шороон дээр л амьдардаг. шороотойгоо утгалтаж амьдарч хагаад буцаад шороо руу явах ирдэг юм л байна. 창세기 3장 17절에 보면은 너는 종신토록 수고하여야 그 소산을 먹으리라고 그랬습니다. Чангасыг 3 ч. Эхлэл тэгээ 3-ын 17-ыг харах юм бол юу гэсэн бэ эзэн? Эхлэн те өдөржингөө чи тэнцээ хөлсөд тусаж ажилланаа. Тэгжээ тэндээс юм олж иднэ гэж хэлсэн. 그러니까 인간은 흙에서 나와서 그 흙에 살면서 수고를 해야만이 흙에서 나는 것을 먹는다는 뜻. Айгу. Тэгэхээр хүнийг дахиад харах юм бол хүн анх угаасаа шорооноос бүтээгдсэн. Тэгээ шороон дээр амьдрна. Шороотойгоо хамт хөдөлмөрлсээр хагаад шорооноос гарсан юм идэнэ. Тэгээд дуусах юм бол шороороо босоод орно. 얼굴에 땀이 흘러야 식물을 먹고 필경은 흙으로 돌아간다고 했습니다. Тэгээ бүр зүгээр нэг хөдөлмөрлөд газараас ургасныг идчихгүй тийм ээ. Хөлсөө туслуулан байж хөдөлмөрлөж газараас юм ургана. Тэрийг гахаад идэнэ. Тэгээ шороноос ургасныг идэнэ. Тэгээ буцаад өөрөө шороо болно гэсэн. 네, 흙으로 돌아간다는 말은 창세기 3장 19절에 있습니다. Тэгж шороо руу буцдаг гэдэг агуулга болохоор Эхлэл номны 3-ын 19 дээр байж байгаа. 이게 참 인간은 이렇게 하나님께서 붙들어주지 않으면은 아주 미약한 존재라는 것을 말해주고 있는 것입니다. За тэгээ энэ агуулга болохоор чинь бурхан л өөрийнхөө бүтээл болсон тэр хүнийг те хүнд зөвшөөрөхгүй бол хүн үнэхээр өөрөө яаж чадахгүй ийм сул дорой гэдгийг хэлж өгсөн. 이처럼 인간의 존재 자체가 하나님이 없다면은 뭐 불안과 허무의 상태로 전락할 수밖에 없다는 것입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол хүн гэдэг амьтанд бурхан гэж байхгүй бол хүн яадаг гэхээр маш тайван бус байдаг. Айдас тунд байдаг гэдгийг сануулж. 자, 그러니까 우리 인간은 누구 때문에 산다는 겁니까? Тэгвэл хэний төлөө амьдардаг вүлээ? 하나님 때문에 산다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл бурханаас болж амьдардаг гэсэн хүн. 하나님이 붙들어주지 않으면은 살 수 없다는 것입니다. Яагаад тэгэхээр хүн одоо өөрөө амьдарч байгаа адрыг гэж байгаа боловч яг үнэндээ бурхан тэр хүнийг төшөж амийг өдөр болгон зөвшөөрөхгүй бол тэр хүн байхгүй. 뭐 전쟁이나 또 질병으로 인해서 수많은 사람이 죽었는데 우리가 지금까지 이렇게 하나님께 지켜서 살고 있는 것은 또 우리를 통해서 하나님께서 하실 일이 있기 때문입니다. Тэгээ одоо яг үнэндээ өвхийг бол хүмүүс зөндөөлөөр өгч байгаа тий. Өвч нөөрч өгч чинь ташраараа дайнаас ташраараа өгч чинь. Гэхдээ энэ өдөр танд тий шинэ өдрийн нарыг үзүүлж байгаа гэвэл бурхан танд үзүүлж байна гэвэл танаар хийлгэж байгаа ямар хийлгэх хэвээр хийлгэмээр байгаа ямар нэгэн зүйл байгаа учраас таныг өдөө хүртэл ингээд зуураад иж байна гэсэн. 그래서 우리는 살아있는 동안에 부지런히 하나님께서 나에게 맡겨주신 그 사명에
충성해야 됩니다. Тийм учраас бид нэр амьдарч явах хугацаанд тууштайгаар эзэн танд өгсөн тэр үүрэг байгааг бол тэрэн дээр чин сэтгэлээ зориулах хэрэгтэй. Амен. 20절 말씀 봅니다. За 20 дугаар ишлэгийг харъя. 조석 사이에 멸함받으며 영원히 망하되 생각하는 자가 없으리라 그랬습니다. За тийм өглөөнөөс үдшийн зууртал бяцлагддаг билээ. Тэд хүндэтгэлчгүйгээр мөнхөд мөхдөг билээ тэд гэсэн. 이게 사람의 일생은 나그네와 빙인 같습니다. За тэг хүний одоо амьдрал хүний амьдралыг ингээ хэлж өгсөн. Яг нэг тийм аянчин шиг одоо ингээ тогтвон биш гэдэг хэлж өгсөн. 참고 성경을 보겠습니다. 베드로전서 2장 11절. За 1-р Петр 2:11 гэдэг лээ харъя. 1-р Петр 2:11. 사랑하는 자들아 나그네와 행인 같은 너희를 권하노니 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정욕을 제어하라. За 1-р Петр 2:11 дээр. За 2:11 дээр хайртуудаа сэтгэлийн чинь 목사님 베드로 전서 2장 11절 맞죠? 11절 맞죠? 네, 11절. За хайртуудаа сэтгэлийн чинь эсрэг дайтдаг махбодын хүсэл тачаалуудыг цээрлэхийг ирмэл агаад түр сууршигч та нараас би гуяа гэх. 아멘. 그리고 우리 인간은 마치 그 아침 안개와 같이 아주 짧다는 것입니다. Хүн яг үндэ харах юм бол яг л нэг өглөөний манан адил тун богинохоо. 안개가 아침에 일어나 보면은 뭐 아주 앞이 안 보일 정도로 하얗게 끼어 있지만은 그러나 이제 조금 이따 해가 뜨면은 다 사라집니다. Тэгээд одоо бидний мэддэг шиг тийм ээ өглөө босонгот өглөөний манан ингээ харахаар одоо яана юу ч харагдахгүй байна гэх хэмжээнд ингээ их харагддаг. Гэхдээ хэсэгэн хугацаанд хаач ч юмэр алга болчдөг. 이게 우리 인간의 이 세상의 삶이 긴 것 같지만 사실은 짧습니다. Тэгээд бидний хүний амьдрал маш урт юм шиг боловч яг үндэ харах юм бол тун богинохоо. 뭐 성경에서는 우리 인생의 연수가 70이고 80이라고 그랬습니다. Библиэлд бидний насыг өгсөн бэлээ 75 юм уу 80 гэж хэлсэн байгаа. 근데 그것도 신속히 간다고 그랬습니다. Гэхдээ юу гэсэлэр тэр ч гэсэндээ төдөрмөх зур явна гэж хэлсэн. 이게 나이 먹는 거 보면 아시지 않습니까? Тэгээд ингээд нас явах тусам тэрийг бид нар мэддэг тийм. 내가 벌써 60인가? 내가 벌써 70인가? 이런 생각이 들잖아요. Тэгээд нийлүүд хүүх би одоо ингээд айлтын 60 болчихж байгаа юм уу? Хүүх би одоо 70 болчихж байгаа юм уу гэж ингэж бодогдохуйц. 근데 70년, 80년을 살았어도 자기가 살아온 인생을 돌이켜 보면은 금방 지나온 것 같다는 것입니다. Тэгээд ингээд яг өнгөрсөн амьдралуудаа бодож үзэх юм бол би өнөөдөр хэдтэй хэлээ. Өнгөрсөн хугацаанд юу хийлэх бодлохоор саяхан л хүүхдээс юм да гэж бодогдохуйцаар өнөөдөр юмхэн зур юм шиг алга болсон байдаг. 세월이 얼마나 빨리 가는지 모릅니다. Тэгээд цаг хугацаа гэдэг зүйл хичнээн хурдан өнгөрч байгаа гэдгийг ингээд одоо мэдэх аргагүй тийм. 여러분 지구가 태양의 한 바퀴를 이렇게 돌잖아요. 지구가 태양의 한 바퀴를 돌면은 1년이라고 하지 않습니까? Бид нэр одоо ингээд нэг энэ дэлхий нарыг ингээд нэг бүтэн тойрохыг хэдүүлээ 365 хоног тойрдог буюу энийг нэг жил гэж нэрлэдэг тийм ээ. 그런데 지구가 태양의 한 바퀴를 도는 시간이 얼마나 빠른가 한번 여러분들 혹시 계산해 봤습니까? 지구가 태양을 도는 시간이요? 응. Тэгвэл одоо ийм бид нэр дэлхий одоо нарыг ингээд нэг бүтэн тойрохыг нэг жил гэж ярьж байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ жил дараа жил гэж ярьдаг. Тэгвэл дэлхий нарыг тойрохдоо одоо нөгөө тойрдог хурдныхан талаар та нар юу хэмжиж үзчихсэн үү? 그러니까 쉽게 말해서 1초에 이 지구가 태양을 몇 킬로 속도로 돌고 있냐 이런 뜻입니다. 그렇죠. Тэгэхээр одоо өөрөөр хэлбэл ингэсэн үг. Тэгвэл нэг бүтэн тойрог 365 хоног зохицуулагддаг юм байна. Тэгвэл дэлхий 1 секундэд хэдэн километр явдаг гэж бодож байна. Нарыг тойрохын тулд. 이 지구에서 태양까지의 거리가 얼마나 되겠습니까? Энэ дэлхийгээс нар хүртэлх хоорондын зай хэдэн километр байдаг вэ?
한번 여러분 계산해 보세요. 지구에서 태양까지 거리가 1억 5천만 킬로미터예요. За эхлээрээ штэ дэлхийгээс нар хүртэлх одоо хугацаа байгаа штэ. Зай. Тэр болохоор чинь 9,500,000 км гэж 150 сая километр. 이 계산기가 한번 이렇게 계산기가 좀 한번 계산 한번 해보시자고요. 1억 За хэлээ 5천만. бодож үзье. Даад нэг магадгүй тооны машин гараад ирж болно. Тэгэх юм бол 150 сая километр. 그러니까 이 지구는 태양을 이렇게 한 바퀴를 도는데 지구에서 태양까지는 쉽게 말해서 반지름이에요. 반지름, 그렇죠? Аа. 1억 5천만 킬로는 반지름이란 뜻이에요. Аа. Тэгээ 150 сая километр чинь ерөнхийдөө бол нэг талтай байхгүй. 그러면 Тэгэхээр чинь 지구가 태양을 한 바퀴 도는 거리가 몇 킬로인가 한번 계산해 보시자고요. тэгэхээр та бодох юм бол одоо нэг талдаа тийм зүгээр тэр хоорондын зайл ийм байгаа юм чи. Энийг ингээд тойрно гэхэлэр чинь хэдэн километр явна гэж бодож байна вэ? 그러면 1억 5천만 킬로미터 곱하기 2 해야 됩니다. 그게 지름이잖아요. Тэгэхээр чинь та яах вэ гэхээр 150 сая километрийг өрчин 2 байх хэрэгтэй. Буюу 그 한 바퀴를 내는 공식이 바로 반지름 곱하기 2 곱하기 3.14잖아요. 3.14. 목사님 그러면은 1억 5천 곱하기 2 곱하기 3.14. 또 다시 곱하기 3점. 그래야 다시. 지구가 태양을 도는 한 바퀴 거리가 나오는 거예요. 아, 그래요? 그럼 목사님 1억 5천을 곱하기 2면 3억이잖아요. 그렇죠. 3억 곱하기도 다시 3.14. 14. 헐. ингэнэ. Одоо тэгвэл 150 сая километр талдаа гэж байгаа шүү дээ. Тэр чинь нэг талдаа. За тэгвэл тэрийг биш хэдүүлээ. Хоёр төржүүлэх юм бол 300 сая километр байгаа байхгүй юу? А тэрийг бас яах вэ гэхээр тойрдог гэдэг утгаараа одоо өнцгнүүд орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэж үржүүлэх юм бол 300 саягаа дахиад 314 төржүүлэх юм байна. 계산해 보셨어요? 그럼 얼마 나옵니까? 9억 잘 бодоод үзтээ. Хэд гарч 9억 байна? 4,200만 킬로가 나와요. 그죠? 그쵸. 9억 4,200 km. 아니 그 Тэгэхээр 자기 одоо 계산기로 한번 계산해 юм бол 보시라고요. 9억 네네 та 4,200만 ингээд гараад юу тооны машинаар хийгээд үз. Тэгэхээр чинь 942 сая километр гарч байгаа. 9억 4,200만 킬로를 1년에 돈다는 뜻이에요. 네. 이거 나누기 그럼 300 그렇죠. 뭐예요? 365 해봐야죠. 그러면 하루에 얼마? За одоо энэ чинь ингээд нэг жил тоордог тойр гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр хэдүүлээ 942 саяыг болохоор 365 хаваач юм. 365 өдөртэй юм шиг 365 хаваач. 그럼 얼마 나오냐고요? 258만 820이 네네. 나오죠. 네. За ингэх юм бол хардаа 2,580 тий 2,580 биш ээ 2,580,821 이건 километр죠, километр. 그렇죠. энэ 2,580,821 км гарсан. 22 кm гарсан. 하루 동안에 이렇게 많이 가요. 그러면 한 시간에 얼마를 가는가 계산하려면 어떻게 돼요? Одоо энд 200 хэдэн зуун 그러니까 километр чинь нэг өдөр тоорох юу гахгүй километр. За тэгвэл энийг хэдлээ нэг цагт хувааж үзье. 이게 하루가 24시간이니까 24로 나눠야 되겠죠. Тэ одоо энийг 24-т хуваана гэсэн үг. 그럼 얼마 나와요? 107,534가 나옵니다. Нэ. Тэгээ ингээ хуваах юм бол 107,534 км гарч. 100,000 км. 이게 하루가 한 시간이 몇 분이에요? За тэгвэл энийг чинь одоо эн чинь нэг өдөрт шүү дээ тийм ээ. За тэгвэл хэдүүлээ энийг 뭐 60분이죠, 한 시간이. үгүй юу одоо бүр толгой ирсэн. 목사님 그럼 여기 목사님 그럼 107,000은 1시간 네. 거죠. 네. Энэ нэг цагт ингээ 100 хэдэн мянган километр явж байгаа шүү дээ. Тэгэх юм бол 그럼 1시간이면 여기다 곱하기 여기 그럼 여기 나누기 60인가요? 나누기 60. одоо 107,534-гээ дахиад 60 хуваачих юм нэг цагтаа хуваах юм шүү дээ. 어이구. 또 그러면 한 시간이 1,700. 24 хоногтой хаваасан байна тийм ээ. Одоо 60 тоогоор цаг их гарах юм. 그러면 또 1분은
60으로 또 나눠야 되죠. 음. 60으로 나눠보세요. 얼마 나오나. 60으로 두 번씩 나누는 거죠, 목사님. 그렇죠. 1시간에 60분이니까. 네네네네. 그러면 그러면 1초에는 60으로 또 29, 나눠야죠. 네. 1초엔 그럼 29.8 맞나요? 29.8. 자, 그러니까 이거 1, 1초. 1초에 29.8km를 간다는 뜻입니다. 아이고. Тэгэхээр хэдlэнгээ хуваагаад харах юм бол заяа дэлхийн 1 секундэд 29.8 км иргэдэг юм байна. явдаг гэсэн үг. 굉장히 빨리 1 가죠. секундэд. 이렇게 빨리 갑니다. 엄청 빠르네요. 예. 이거 모르셨나요? 전 지구가 몰랐습니다. 태양을 1초에 29.8km씩 가고 있는 거예요, 지금도. Оо, вау. Тэгэхээр одоо бидний амьдралын секунд болгон дээр 29.87 км-ийг дэлхий ингээд тойрсоор байгаа байхгүй юу? Нарыг тойрохын тулд 1 секунд болгонд. 뭐 세월이 화살과 같다는 말 하잖아요. 그럼 음흠. 화살을 쐈을 때 1초에 29km 갈 수 있을까요? Одоо бид нар ингэж боддог. Бид нар ингэж ярьдаг те цаг хугацаа бол харавсан сум шиг юм а гэж 엄청나게. ярьдаг шүү дээ тий. За 그 тэгэх юм бол 세월이 та бодож үзгэнэ. Цаг хугацаа тэгвэл сум харавлаа гэж бодоход 1 секундэд 29 км явна гэж бодож байна уу? 이 말을 하는 것은 세월이 이렇게 빨리 간다는 뜻입니다. Тэгээ эндээс харах юм бол шүү дээ. Харавсан сумнаас ч хурдан буюу цаг хугацаа ийм хурдан явчихна гэсэн үг. 이게 빨리 가는 세월을 이렇게 믿는 일에 힘써서 해야 되겠습니다. Гэхдээ тийм учраас хэдүүлээ яг хөглөрэ энэ шүнгэтлээ хурдтай явж байгаа энэ цаг хугацааг бид нэр тэ танд хийх ёстой зүйл байгаа бол тэрэгэн дээрээ хүчээ ингээд сайн гаргаж өгөөрэй гэсэн. 그래서 20절 하반절에도 보면 영원히 망하되 생각하는 자가 없으리라 이 말은 인생의 허무함을 가리키는 것입니다. За одоо 20-ын сүүлийн хэсгийг харах юм бол хүндэтгэл чүгүйгээр мөнхөд билээ гэсэн тийм үү те. Тэг хүмүүсийг хэлж байгаа шүү те. Энэ дээр болохоор чинь энэ дэлхий энэ хэмжээний те хоосон гэдгийг хэлж өгч. 그다음에 21절 말씀 보면은 장막주를 그들에게서 뽑지 아니하겠느냐 그들이 중간이 지혜가 없느니라 그랬습니다. За 21 дээр харах юм бол үгчлээ. Майхнуудынх нь осор тэдний дотор тасран унаж мэрэгэн ухаанаас ангид үхдэг юм аа хүмүүс тэд гэж хэлсэн. 여기 장막주는 바로 우리 육체를 가리킵니다. Энэ дээр хэлж байгаа майхан гэдэг нь болохоор чинь бас хүний биеийг хэлж байгаа. 고린도후서 5장 1절에도 바로 우리 장막집이 무너지면 이제 하늘나라 간다는 말이 있습니다. За 2-р Коринт 5:1 2-р Коринт 5:1 дээр ч гэсэн байж байгаа. Бид майхнаа тайлах юм бол Тэнгэрийн улс очно гэж байж байгаа. 그래서 그것을 뽑는다는 것은 육체의 죽음을 가리키는 것입니다. Тэгэхээр энэ хэлж байгаа нь болохоор чинь мах бодийн үхлийг хэлж гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. 즉 이 말은 인간의 죽음이 하나님의 주권에 달려 있고 하나님이 허락하지 않으면 아무것도 할 수 없다는 것입니다. За тэгэхээр эндээс бид нар харахтаа хүний одоо оршин байх гэдэг зүйл нь эзэн бурхны гарт байдаг бөгөөд эзэн бурхангүйгээр хүн юу ч хийж чадахгүй гэдэг хэлж өгч. 엘리바스가 이 같은 말을 한 것은 의롭고 경건함이 악에서 떠나서 하나님을 기쁘게 하고 하나님께 인정받은 욥의 신앙을 부인하려는 목적입니다. За тэгээ Элифаз энэ хүртлээр ингэж хэлсэн шалтгаан нь юу байсан гэхээр Йовын амьдрч ирсэн тэр итгэлийн амьдралыг зөвхөн үгүйсгэх гэсэн гэсэн үг. 이게 한 가지 면의 그 진리를 가지고서 다른 면의 진리를 무시하려고 한 것입니다. Нэг утгаараа тэрээр магадгүй түүний хэлжсэн агуулгууд дотор нь зөв агуулгач гэсэн байсан тий. Гэхдээ тэрээр нэг зөв зүйлийг бариад хитрхийн нэг талыг барьж туйлширснараа бусад зүйлсүүдийг бас үгүйсгэж исэн гэсэн үг. 이것은 마치 마귀가 예수님을 시험할 때에 그 시편 91절 11절로 12절의 말씀처럼 그 말씀을 가지고서 그 성전에서 뛰어내려 보라고 했잖아요. 높은 데서. 그러면은 다리가 부딪히지 않게 해주겠다고. 그것과 같이 예수님을 시험한 것입니다. 시험한 것 같은 거예요. За тэгээд одоо нөгөө нэг яг энэ юутай адилхан гэхээр эзэн Есүсийг нөгөө сорж ирсэн шүү дээ тийм ээ. Одоо чи одоо юу яагаад Библийн үгийг бариад сатан эзэн Есүсийг сордог. Тэгээд өндөр сүмүүдийн ороо дээр авчирчаад чи эндээс доош өсрээ. Чамайг өсрөх юм бол хөлөч нь одоо тий хуглахгүйгээр тэнгэрээс тосч авах гэсэн Библийн үг байдгаа. Гэт ингээд сошоод яг ижилхэн гэсэн үг. 이렇게 엘리바스가
영감을 받은 것은 이 진리이지만은 그것을 잘못 이용한 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Элифазын үгэн дотор мэдээж хэрэг нэг талыг харах юм бол зөв зүйлсүүд байсан. Гэхдээ тэрнийг зөв тайлахаас илүүгээр нөхцөл байдлыг одоо дүгнэхтэй тэр буруу зүгнээ тэрнгээр ингэ зүтгээд гисэн гэсэн үг тийм. 왜냐하면 욥의 신앙은 욥이 죄 때문에 고난당하는 것이 아니기 때문입니다. Яагаад гэвэл Йовын итгэлийн одоо Йовын нөхцөл байдал нь бол түүний гимээс болсон зүйл биш байсан. 네, 오늘은 여기까지 하고요. 내일 보강 수업이 있습니다. Аха. За өнөөдөр энэ хүртэл үзье. Маргааш болохоор юу яа? Маргааш дахиж орох юм байна пастор. 제가 5월 마지막 주에 좀 일이 있기 때문에 못 들어오니까 내일 보강을 하도록 하겠습니다. За тэгээ дараагийн 7 пастор нэг 5 сард өөр ажилттай болохоор маргааш юу явах юм бэ шүү? Нөхөлт орох юм бэ шүү? 내일 오후 3시입니다. 내일 오후 3시. 네. Тэгээ маргааш өдөөс хойш манайх Монголоор 2 цагаас нөхөлт орох юм байна. 네, 제가 기도하고 마치겠습니다. За хэдлээ залбираад дуусгая. 하나님 아버지, 욥은 죄로 인해서 고난 당하는 것이 아니지만은 엘리바스는 그가 죄 때문에 고난 당한다고 욥을 공격했습니다. Эзэн минь яв нөхцөл байдал ийм болсон нь түүний буруугаас юм уу түүний гэмээс болоогүй. Гэхдээ Элифаз харин түүнийг гэмээс болж ийм байдалд хүрсэн гэж дүгнсэн талаар үзлээ. 우리는 말씀을 지키다 고난이 올 때에 낙심하지 말고 하나님께서 나를 사랑하시는 줄 깨닫게 해주시옵소서. Эзэн минь бид ч мөн ямар нэгэн сорилт эсвэл шалгууртад тулгарх үед таны үгийг дагаж явах явцдаа сорилтын дээр тулгарх үед бид гомдлохгүй харин эцсийн хүртэл таны хайранд итгэн танаас сурахад туслаач гэсэн. 네, 하나님 말씀을 굳게 붙들고 믿음을 잘 지키는 저희들이 되게 해주시옵소서. Бид эзэн минь таны үгнээс тууштай зуурдаг итгэл дээр эцсийн хүртэл зогсдог хүмүүс байлгаж өгөөч. 네, 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирмуулаа. 네. Амен. Амен.